U vašem desnom kutu na predivnoj La Casa fotelji sjedi trener Ponosa i Dika iz Slavonije s trenerskim skorom na klupi. Nije skužilo da čitam. Od 4 poraza, 6 remija i 9 pobjeda. U bogatoj karijeri odigrao se 317 utakmica, od toga 149 za najdražu nam Cibaliju. Izravno s Lapovaca stiže nam one of us, uno di noi, einer for uns, women jung da Điđen, Tomislav Čuljak. Tomislave, dobro došao i hvala ti što si se odazvao našem pozivu. Pozdrav Šinko. Hvala ti što si mene zvao i hvala na tvojim divnim ovdje prijateljima u studiju, da. Kad bi kamera mogla okrenuti, možda bolje da se ne vidi. Ne. Jel te tuče mamurluk dokle si bio sinoć? Nisam dugo, poslije ponoći. 1 sat bio sam kući. Yes. Svi smo išli kući. Čekaj, zadnje kolo. Da, svi su se kupili danas, pošto nema više treninge, onda trebaju se probuditi, Bosna, more, vam, tako da. Zasluženi odmor što bi rekli. Je. Kad sam te pitao dokle si bio, mi kad smo bili sad briješ cijelu subotu, cugaš vamo tamo i dođeš u nedjelju na istok, znaš, svi ko zombi. I sad pričam, dolazi Pepa. Ja vičem, Pepa, dokle si bio sinoć? Kaže Pepa, još sam. Još u programu, znaš. Znači ti si bio kući, odlično. Čekali smo kraj jesenskog dijela da nam dođeš i to cijenim jer si lijepo objasnio, nisi želio gubiti fokus i da ne rasipaš energiju. Znači, to pokazuje koliko si u civali, koliko si u svom poslu. Pa dobro, da. Mislim da ne bi bilo normalno da ležeran, ti znaš, ti smo prijatelji i normalno je da ću ti se odazvat i znam koliko voliš Cibaliju i dugo se poznajemo, ali sigurno da, sa poslom kojim se ja sad bavim, mislim da nije normalno tijekom sezone da uopće pričamo u tom tonu, da možda pričamo o ekipi, pričamo o klubu. Znam da će tema najviše biti Cibalija, tako da s tog dijela sam razmišljao da nije normalno da razgovaramo. Sad možemo pričati. Sad može. Ovo će ići u utorak, znači mi snimamo šta je danas, petak. Juče je bila tekma je bila odlična. Ali doćemo i do toga. Zamislio sam ovu emisiju neka 2 poluvremena kao prošlost i sadašnjost. Što sam maštovit u nazivima, jel tako? Da. Pa ako nemaš ništa protiv, možemo početi. Jedino, zahvala sponzorima koji dalje nešto nama vide, svaka čast, ni mi ne znamo što. Znači, La Casu sam diskretno spomenuo, biljke Plants će svaki dom učiniti ljepšim i zelenim. Vatikan nas i dalje gura ćevapima u slogan kod pape na ćevape. I dijamantni sponzor večerašnje emisije Kafe bar Žiži. Veliko hvala gazdama Tampiju i Žižiju na galonima cuge koje su nam dopremili. Zvuči Tampi i Žiži, kao neki gej par iz Varaždina. Da. Što smo dobili smo. Skočimo od 20 godina u prošlost. 19.8.2006. U Osijeku prvoligaški debi u Cibalinom dresu. Da čujem, čeg se sjećaš te tekme? I živio. Ajde. Uzdravlja. Zdravlja. I što se ovdje odmah kuca svi. Čeg se sjećam? Sjećam se puno detalja. Sjećam se, to je bilo 5. kolo, moja prva sezona. Prošlo je 4 kola, ja mislim da nisam imao čak ni nastupa. Siniša Jalić je, ja mislim, upravo, trener. tako je. I on je dobio... Naslijedio Štimca prvo. Tako je, da. Ja sam tad još bio junior. Ja sam iz juniora izašao tu godinu. Znači, potpisao sam ugovor, svoj prvi ugovor, stipendijski, bio sam u toj slačionici, znači prva godina meni. 4 utakmice sam, čak nisam, ne znam, sam bio na klupi, možda kod Jalića, mislim da nisam. 18, znači, da. I mislim da smo izgubili od Rijeke kući. 3:0 vodili, izgubili 3:4 i on je dobio otkaz. I tu utakmicu je Pernar, je njemu bio pomoćni, Dražen Pernar, je njemu bio pomoćni trener i ozlijedio se Bagarić i ozlijedio se, ne znam ko još tad igrao lijevo,
možda medvjed. I nije bilo nikoga. I sjećam se da je Pernar došao u utorak, pred svima rekao, evo jednog igrača mogu reći koji će igrat, spremi se za utakmicu, rekao moje ime, ja onak stojim, gledam. Noge već osjekle se, klinac. Ništa, ajde ja treniraš cijeli tjedan i tu idemo na utakmicu u Osijek, znam znači da igram. Osijek dobar, tad je Osijek dobar onako, bilo je tih starih igrača od Vujice, branio Skender. Ja gledam igra Babić, Valentin igra desnog beka, ja lijevog, a Tinta Brijač, teški, top igrač u to vrijeme. I idemo i... Ste kasnije u patiku ošli, nisam išao baš u patiku, nisam bio nije ni Tinta. Kad sam bio u Osijeku nisam izlazio. Doćemo i I mislim da je Ica Maroslavac da napravio mi onako najveću prevagu. Odigrao sam odličnu utakmicu, izgubili smo 3-1, odigrao sam odličnu utakmicu. Ica je sjedio do mene. Ja sam bio blijed valjda dok smo se vozili ti 45 minuta. Ica sjeo pored mene i kaže šta si se uplašio. Kako ti je rekao? Šta si se usrao. Priča fino. Da. I Ica me tu digo i rekao daj uživaj, ajde nema šta izgubit I stvarno tako bilo, izašli smo na zagrijavanje, Ante Zore isto igrao prvi sastav. Zorg je bio totalni luđak, lupa se po prsima i nabrijava mene, ja u paru i tu sad ide to van, znaš. Ja stvarno onak, u to vrijeme bio klinac zaigran, još uvijek. 19 godina, dobro sam driblo, volio sam driblat, nisam mogao nešto puno trčat. I to su oni volili kod mene. Ja sam tako i na treningu, ja zato možda nisam ni igrao. Meni je bilo draže provući možda kroz noge na treningu i tako da je to tako išlo. Da, asfalt, volio, to je to. I stvarno ta utakmica, kad smo to počeli, baš sam igrao sam dobro. Slobodnjak je čak bio, Tinta je dobio crven, dobio prvo žuti na mene, pucam Slobodnjak. Znači na tom debiju trebam zabiti gol, on mi na crti. Iz zida se vrati na crtu, Zeka zabija penal istog. Tinta dobije crveni. Mi izjednačimo na 1-1, izgubimo utakmicu 3-1. Tako da, ali kažem, meni ta utakmica jako da sam realno pobjedio. Puno se detalja sjećaš? Da, sjećam se puno detalja što se tiče iz karijere. Tako da ćemo moći o tom. Odlično. Evo, prosti ako sam te prekinio još nešto. Nisi, samo sam teo to Jel bilo poslije tekme, bravo malo? Da, je, onako, ali opet kod mene se događa ta situacija, dolazi Matković već iduće kolo, igramo s Dinamom u kući, Dinamo jak. Sjedi na klupu, gledaj, uči i to je takav put bio u to vrijeme. Ali ta utakmica, to mi je, taj datum je... Zapamćen. Da. Te sezone smo promijenili 5 trenera, ali da, rijetko koji klub to napravi. Dijete si, jel ti smetaju možda da ja isprazim ovo? Ne, super, ekipa top. Da. Ja što si, nisam ovoliko šutili nikada. Da. Dijete si najjačeg kluba, neću se Ciba uvrijediti, najjačeg kluba, ja kažem istočno od Glazgova, Vinkovačke Lokomotive, odnosno sadašnjeg HNK Vinkovci. Da, ja sam dijete Lokomotive. Da. Otišao sam tamo sa 7 godina na trening i realno sam tamo proveo, 10 godina sam proveo tamo. 10 godina otišao sam u jednom navratu, kako je ekipa išla u srednjoj školi, pa sam otišao za njima u kadete. Ali bio sam u Cibu, da. To odeš sam, kad odeš sam onda brzo i se moraš vratiti. I vratiš se sam, da. I sam se i vratiš, da. Tako je bilo. Ne bih pričao o tom dijelu koji sam bio tamo trener pa se nešto desi pa ti odeš ko klinac. Ko je bio tada trener? Nema veze. I vratio sam se nazad i to mi je najbolji bio potez. Da. U biti sam se u Lokomotivi osjećao onako svoj i s tom ekipom. To su bili biti moji prijatelji iz škole, iz ulice, svi su bili u Lokomotivi. Da, u Lokomotivi bi mogli, tako sam rekao i Gagri, jednu posebnu emisiju napraviti. Hoćeš jednu ekskluzivu. 15.12. ove godine Lokomotiva, odnosno HNK Vinkovci ima skupštinu na kojoj će se dosadašnji dugogodišnji 34 ili 33 godine Tomislav Mima Beljo, ajde recimo to tako, ne oprostiti, ne zahvaliti, ali će prepustiti predsjedničko mjesto, znaš kome? Ne znam. Slušam te, onda nije ekskluziva. Dario Bradić. Da, Dario Bradić iz Arome Bradić. Ne, bio sam neki dan na kavi
i sjedili su baš Mima, Žagar i Gagro. I ja jednostavno sam Vremeplovom išao na kavu. Ne, slučajno sam naišao i vidim njih trojicu i ulazim, sjedam s njima. Ja bi dao sad... Ne, a ti si bio spomenut, ali... U negativnom kontekstu. Da. Čak je Mima rekao kao reci Šinku da smo bili na kavi i da on nije mogao biti na ovoj kavi. On meni još dan danas zove seljački igrač. Bilo je onako pozitivno. Volimo se Belio i ja. I tad mi je spomenuo to. Spomenuo mi je to i rekao mi je za Bradu. Ja znam da je Brada bio u kombinaciji prije i to i neka super. Ovo je najbolje za klub. Mima je puno dobrog napravio i spasio ga je od gašenja i sve, ali neće se niko uvrijediti, taj klub je već 10-15 godina... Ma znam, da. Dobro. Ispravi me ako nisam dobro poredao klubove tvoje karijere. Znači 2006. do 2009. Ciba, 2009. i 2010. Da ti to ne kažem na kraju, znači o svakom možeš pomalo, iako ću znaš da ću najviše. Okay, da. 2009. odlaziš u Hrvatski Dragovoljac, druga liga, igraš polusezonu, tako je. I odlaziš u Zadar nakon toga isto polusezonu. Ajde, brzinski. Pa nema tu šta, Znači prvi put si ti od kuće malo, kao ajde. Da. Pa vidi, nakon Cibalija mislim da sam napravio sam grešku. Korak nazad. Mislim da sam napravio grešku, da. Nakon 3 sezone nisam, to je jedina greška što bih rekao da bi možda promijenio. Nisam 2009. godine tako mlad, trebao sam biti strpljiviji. Ok, 3 godine me nema, tu se boriš, malo dolaziš, ulaziš, nešto odigraš, ali nisam možda trebao otići zato što mi ostaje žal da nisam bio 2009. i 2010. kad smo bili treći. Da, najbolja sezona, da. To mi ostaje žal, zato sam jedva dočekao da sam odmah tivra se za godinu dana. Ali mogu reći da mi je taj Dragovoljac donio seniorski nogomet 6 mjeseci i odmah slojio poziv iz Zadra koji je bio prvoligaš. Tako da cijela ta godina meni ispala dobra. Ja sam igrao 25 utakmica i vratio sam se u Cibaliju. Ispalo mi je super. Da, i onda sam u Cibali bio 2 godine nakon toga i standardan. Jel možda baš ta sezona, neki moji su se tu izgubili. Neki moji su igrači. Pitanje je šta bi ti u 2009. i 2010. Šta bi odigrao možda u Cibiju, tako? Da, uz Bagija, ali dobro, tu je Rugašić dosta igrao. Bio je Lux. Tako da teško bi ja tu nešto igrao, ali ostaje mi žal da nisam bio dio te grupe. Dobro, ali bio si prije i kasnije. A sad Dragovoljac i Zadar, super, da. Prvi put odlazim od kuće, nije lako, odem u Zagreb. Možeš misliti. Dođem s 20 godina, 21, ne znaš gdje udaraš. Voziš punta, 4 trake. Show. U Zagrebu mi bio show. Zadar ista stvar. Dođeš, došao sam među ozbiljne igrače, da ti pričam, Suraču, Terkešu, ona ekipa. Malo sam vidio tu ekipu. Tako da i igraš tamo i naučio sam puno u tim odnosima tamo kod njih, tako da dobro mi je to donijelo. Igrao si kasnije u Šibeniku. Usporedi malo Šibenik i Zadar, te lude Dalmoše i taj mentalitet njihov. Pa dobro vidiš Šibenik. Oni su poznati gradovi pobratimi. Da, samo sam ja u Zadru bio u prvoj ligi, Šibenika tad nije bilo. Bio je Šibenik, ali u Šibeniku sam bio u drugoj ligi. Šibenik je bio druga liga. Zadar više košarka, to je klasika, ali tad onako nogomet, živio je tamo. Dok Šibenik, vidi, oni imaju tradiciju, imaju ozbiljnu tradiciju što se tiče nogometa. Ja sam došao na poziv dobrog trenera, tad Goran Tomić bio na početku, tako da taj Šibenik je meni opet, s druge strane mama mi je Šibenika rodom, djed i baka su mi tad živjeli tamo, meni je to bio grad gdje se ja dobro snalazim i to mi je bilo onako lijepo razdoblje što sam tamo proveo. Super. 2010. i 2012. Ciba smo rekli, pa dolazi taj Šibenik, pa 2013. 2014. opet Ciba i što ćemo se naravno dotaknuti, ali 2014. 2015. jedna nepoznanica, Vitez. Da. Pa ja sam bio Cibali tu godinu kad smo igrali one kvalifikacije, mislim sa Belupom. Ja sam došao kad je Muži zabio onaj... Da, došao sam tu godinu i imao sam ugovor, samo mi se aktivira ugovor još godina ako uđemo u HNL. A mi nismo ušli u ligu i ta ekipa se realno raspala. Bio je Milardović, mi smo imali dobru ekipu, bio je Bartol, Pavličić. Baš onako dobra ekipa, za jedan gol smo ostali visi. Kvalifikacije smo izgubili u Vinkovcima. U prvoj tekmi, a druga smo onda se raspali kod mi smo realno tu godinu imali na zimu 8 bodova više od Zagreba. Izgubili smo na proljeće, to mi nismo ni trebali ući u kvalifikaciju, trebali smo to zadržati, ući u ligu ko prvi. Zagreb ušao ko prvi,
a mi smo išli u kvalifikacije s Balugom. Da. I kažem, ostao sam tad bez kluba u ljeto. Nisam htio ostati igrati još, mislio sam da ne igram drugu, imao sam 25 godina, 26, ajde igrat ću, da hvatam nešto. I bilo je neke kombinacije, završio sam u Češkoj, to mi se izjalovilo, vratio se u Vinkovce i ono, sjedi, stoj, čekaj. I to je bilo onako 8. mjesec, negdje Ante Miše bio trener. Da, Ante Miše i čuje da sam slobodan i on me nazvao, ma vitez, ono, meni je to bilo čudo. Jel da? Ja sam tamo proveo, 3 krasna mjeseca, dobri su ljudi u Srednjoj Bosni, onako top, mal klub. Ma ono, nemaš uvjete, nemaš ništa, ali ima dušu, onako, i baš sam lijepo uživao tamo, baš onako bilo dobro. Svidjelo mi se tamo, igrao sam, to je hrvatski klub, ima muslimana, bilo je Srba, onako, ali smo bili dobra klapa i družili smo se, onako jedna zdrava priča za taj gradić. Sad se opet nešto bude i baš mi je drago i baš lijepo mi je bilo tamo. Ajde. Da, to je to bogatstvo tog nogometa. Ne znam kog sam nedavno pitao, hoću malo preskočiti na drugu temu. Koliko se ljudi upoznao preko nogometa, a koliko ovako? 97% jaka. Pa da. Neusporedivo, da. Popi malo. Ne pijem. Ne pijem. Rođen si 25. svibnja 87. Znaš koji je drug rođen na 25. svibnja? Ja znam, imam par prijatelja pa stavljaju moju glavu na njegovu. Aha, dobro. Na rođendan. Vidim da je neko fulo povijest, niko se ne smije. Znaju. Treneri, u stvari vidi mene konja. Odlaziš 2015. 16. u Osijek. Da. Treneri ti Besek prvo čini mi se, onda Zeka. Ja kad sam došao u Osijek u zimu, ja sam iz Viteza. Dobio poziv Osijeka. Na polusezoni? Na polusezoni. A ja sam imao iz Viteza izlaz, ako mi nešto dođe, da se dogovorimo. I tu je Ante Miše i ljudi u klubu su bili korektni kad sam ja rekao da sam donio odluku da idem. Kad sam dobio, ali bilo samo da ako idem negdje, ako je to HNL ili ne sada u Bosni promijenim klub, a oni se bore za opstanak. Dobio sam, recimo. Kako ti je bilo u Osijeku? Bliže kući, bio definitivno. Bio sam kući, da. Dobro, živio sam u Osijeku, ali bio sam stalno kući svaki vikend. Vidi, ja sam došao u Osijek, Osijeku je bila onako kriza. Pa znaš ti sve šta, zvao sam i tebe tada. Da vratimo priču. Ja sam imao ugovor, nisam mogu ići. Da vratimo priču, da. Ja sam bio u Vitezu, te kvalifikacije dok smo igrali, Tomo Rukavina je bio trener i on je gledao neke igrače Belupa, tu sam mu ja ostao negdje u fokusu. Cibala je bila druga liga. Da. I to je meni bilo onako da ja počnem samo da razmislim o tome. Zvao sam i tebe, zvao sam svog kuma Čavku, zvao sam Stoju, ja mislim, Stoju sigurno. Zvao sam vas starije, neke ultrasi, neke ljude koji su mi onak krolu. Zvao sam Icu Čuturu, neki koji su mi da mi daju savjet. Bio sam u Bosni, imao sam mizernu plaću, borio sam se. U tom trenutku sam stvarno onako, boriš se nekako sam, ja sam stvarno mizernu plaću da tamo mogu živjeti. Osijek, znamo šta se događa između nas i njih. Dobiješ poziv od Osijeka, odrasto na ulici, cibalija ti sve. Ali gledaš sa neke sportske strane i kažem, tad sam okrenuo par vaših brojeva. Da je Cibala bila u prvoj ligi u tom trenutku, mislim da ne bi uopće razmišljao, ne bi mogao. Mislim da ne bi mogao podnijeti da dođem u Vinkovce i igrat za Osijek. Jednostavno, pričam iskreno. Se možeš sjetiti, jel ti ko rekao nešto drugčije nego ja? Ne. Jel tako? Ne, dobio sam podršku od svih vas i to mi je bio onako, ajde idem probat, iako bilo mi je teško doći tamo. Najviše iz tog razloga kad sam više iz toga, ne ja sam znao da ću ja dati svoje, gledaj, poštivaš klub i to tako treba biti, sportaš si i tako treba svaki sportaš razmišljati. Meni je Osijek na kraju ispao lijepa priča. Ostao ti 10 prijatelja sigurno. Sigurno. I vidi, ja sam Osijek tad i borio se za opstanak, igrao sam u toj ekipi dosta. Trenirali su me stvarno dobri treneri, bio je tad Rukavina, bio mi je Zeka trener, bio mi je Ivo Šušak trener, Besek. Znači, prošao sam tamo neke stvari, isto kažem, stekao sam neke prijatelje za cijeli život. Ivo Smoje mene zvao. Ivo me zvao, Ivo je tvoj prijatelj, isto i moj. Ivo je igra, kapetan je Osijeka, igramo, evo ovako, to je detalj onako nevjerovatno kako je on varirao.
On je kapetan, ja trebam doći, mi smo dobili 3:0 kad sam bio u Cibali 2011. I idemo u osječku televiziju, zovu mene, ja kažem ok, a Ivo moj pita ko će doći. I kaže on Čulja, kaže neću. Jer na terenu mi je psovo sve živo i ja njemu. Da, znači lud. On me prvi zvao i on kaže aj brate dođi, znaš. Otišao sam i kajem ti, nije mi bilo lako, došao sam tamo. Prva presica, čovjek sad je pokojni je novinar. Jednostavno ona ne preferira nas. Bilo je tamo boljih igrača puno od mene. Puno boljih igrača iz Vinkovaca. Bilo tamo, nisu prošli. Ne možeš proći. Osjećani su kod nas prolazili, znaš i sam koji sve. Obožavali smo i Zeku, i Bajstu, i Burču, i Prička je došao i ne znam šta. I ja dođem, prva presica, mi sjedimo, nas trojica, bio je Aljoša Vojnović i Aljo je tu napravio prevagu. Frajer govori mi čovjek, pokoj mu duši. Kao, znaš da bolji igrači od tebe nisu ovdje prošli, šta ćeš ti? Šta ćeš, šta si došao? Ja rekao, kao cibalijaš, ja kajem vidi, ja sam, i to znam, ima negdje i članak gdje sam rekao, ja sam cibalijaš, neću to skrivat, to je vrlo jasno, ali ja sam igrač danas Osijeka, ponašat ću se profesionalno, maksimalno u tom dijelu. Tako da, i nekako sam dobio na par utakmica, i to teško je bilo prvih par utakmica, vidi, primiš loptu. Da, navijači sigurno ne praštaju. Da, ne praštaju i teško se prilagodiš, ali eto. Bilo je tamo momaka, ti znaš i Čavka je tamo studirao, na primjer, i neki momci s tribine su s njim bili super. Čavka još studira, čini. Pa mislim da je batalio. Kaže, tam bi što se ti ja, da. 16 komada. I oni su, i s te strane možda sam, znaš, dobili su neki signal, znaš, da sam normalno, da sam došao igrati nogomet. Da si ispravan lik, da si frajer, da si došao boriti za klub. Šta, jel trebamo tak sam se i ponašao, eto, iskreno. I to sam tako ko neku svoju usputnu stanicu i kažem, stvarno, nemam ja mogu se reći sve najbolje u tom dijelu i klub i u gradu, nikad nisam imao problem i na kraju krajeva i kad sam odlazio tako je bilo, sve normalno i nema šta. Odlično, drago mi je to čuti, nisam ni sumnjao da je bilo drugčije. Opet se 2016. 2017. u Cibu vraćaš, međutim imamo ovdje Kina sa 3 upitnika. Kina. Da, Kina. Ovo ti je bilo na kineskom, ako nisi razumio moj izgovor. Kina je poslije Istre. Kina je malo kasnije, 19. Ja sam imao Istru. Imao sam Istru. Ajmo prvo Istru onda. Pa dobro, Istra... Ako te šta izgradilo, ta Istra te izgradilo. Je. Ja nisam htio... I omršavio si 15 kila. Ja nisam mislio da ću ići uopće Istru. Mi smo ostali u ligi 2018. 17. ta sezona. Frane nije igrao, ja sam bio kapetan u kvalifikacijama Gorica i to. I tad se zakuhalo, ošlo je nas 10 došli, igrali smo 4 kola na početku, ali zakuhala se malo situacija u klubu i ja sam tu izvisio. Jel mi podijeli nešto s nama? Pa ne, mi smo imali, Bartol je bio trener, ostali smo u ligi, Bartolović Mladen. Tražili smo da se stane iza te ekipe, mi smo ostali u ligi, htjeli smo svi ostati, znači ljudi su imali ponude, htjeli smo svi biti. Bio Tomašević, Mišić, Petar koji sad tu, onako mali Ruba, Dabro, Šimunac, onako, dobro ekip. Onako, družili smo se i dobro i mi smo to htjeli, mislim da je za predsjednika tada bio Bobek. I odjednom... To poslije podne je Bobek bio. Pa vidi, dovoljno... 66 dana. Dovoljno da se mi raspadnemo. Jel' tako? I tu sezon Cibali ispade iz lige. A to je detalj koji je jako bitan, a o njemu niko nikad nije razgovarao. Znači mi smo imali ekipu koju su svi htjeli biti, to je bila okolica odavdje, sa par sa strane, imali smo dobru ekipu, igramo 4 kola, svi bez ugovora. I čekate nešto. Čekamo nešto i dočekamo da jedan po jedan se miču. Ja sam imao signal da sam nepoželjan u tom trenutku. I ja sam imao poziv Istre već ranije, ali sam igrao 4 kola. A ja sam možda nepoželjan, mi nismo ošli na pripreme. To je detalj koji je bitan. Nismo ošli na pripreme zato što nismo htjeli ići na pripreme da se to plati, a nismo dobili plaću 4-5 mjeseci. I rekli smo Čekaj, govorimo o ljetnim pripremama. Pričamo o ljetnim pripremama, ostali smo u ligi. Tako je, nepotrebni. Trebamo ići, ne znam, u Međugorje ili ne znam di smo tad trebali ići i ne ide se Kupres, ja mislim da je bio. Buš će doći, i mi imamo sastanak i pričamo mi u slačionici, ne moramo ići, daje 100.000 kuna između nas tu, po 5.000 da svaki dobije, Ne mora se ići. I tak je bilo. I ne odemo, ali eto, možda sam ja bio taj, ja nisam bio kolovođa da se ne trenira.
Ali kao kapetan, kao iz Vinkovaca, tad sam imao 28 godina, sam rekao, nećemo ići na pripreme, evo, ajmo razgovarati, ako ste svi za pripreme, ićemo. Jer cvile svi, niko nema lipe, a ićemo na pripreme, kao sad ćemo mi na pripreme neko zajedništvo graditi, a nema niko 100 kuna. Pa daj podijeli nam to i mi treniramo u Vinkovcima. I bus je došao, ali mi nismo došli. I to je bio okidač da se ekipa mijenja. Jeste bili složni? Bili smo složni. Svi do jednog? Da, ja sam bio samo protiv toga, čak smo Marabusa našli, bilo nas je 20. Jedno sam malom Dabro je bio mali i Ruba, Petar. Sam rekao, vas dvojica ne možete ovdje biti, možete ići kući. I oni su ostali. Nisu htjeli. Ja sam smatrao sam da nisu trebali biti tamo. Da oni trebaju biti sutra na busu. A nisu nosili posljedice, to je dobro. Ali kažem, mi smo se raspali tada i žao mi što sam tada došao. I išao sam, dobio sam, vidi, 6 mjeseci mi je mali imao. Bio sam kapetan kluba. Ko bi lud otišao, da. Upali auto, Pula ravno. I eto, 2 godine sam proveo u Puli, ali Cibale ispadne iz lige tu sezonu. Ne kažem da je zbog toga, ali mi smo imali dobru ekipu sigurno. Mi bi bili hit, mi bi tada bili 6. 7. Stariji godinu dana, 100%. Da. Ostali smo svi zajedno, dovelo bi se par igrača. Tako da, eto, to mi je krivo tad isto da sam... Viš, taj dio sam, nije davno bilo, ali taj dio sam baš zaboravio. A onda Istra, kažem ti, još sam u Istru, Istra je priča, valjda jednom, ne znam hoću to ponoviti. Mislim, tu godinu dana ja dođem u Istru, hvala Bogu ženio se, pa ostalo mi nešto dara. Jer sam živio kod mame, pa sam dar mogu ostaviti sebi i potrošio u Puli. Plaćao stan, plaćao sve, godinu dana, 12 mjeseci nisam primio plaću. Zato smo u Istri mi koji smo tamo kao bili, oni nas detektiraju, vole nas. Zbog toga da smo stvarno godinu dana bili tamo, igraš nešto. Ma ne znam šta bi ti rekao. Svaka čast. Ali dobro. Svaki dan ti u glavi kad će plaća, mi smo stalno trenirali. Mijenjalo se kao svaki mjesec dana dolazi novi vlasnik. Neko je došao, mi super. Ma ne, kažem. Darko Rajić-Sudar je tu igrao važnu ulogu, on je nas i okupio. Tako da Čekaj, tad je bio sportski direktor ili je još igrao? Ma on je bio pomoćni trener pa je stavljen za prvog jer nije bilo nikoga. A bio i dobar je trener. Dobar je trener, psihologiju je imao dobro, da, iako ga to nije zanimalo više, sad je sportski direktor. Ali Istra, a tad se ujedinilo sve, znaš, malo digli su se onda i ti navijači i sve to je onako malo ljudi, ali vidiš da žive sad zato svi. I onda i to je nas guralo. Ne volim da neko kaže da sam ja spasitelj tamo ili ne znam šta, ne znam, sad sam gledao Zgrabla, imao neki podcast. Ne, iz razloga jer ja, Aljoša Vojnović, to nam je drugi klub. Aljo igrao za Osijek i ja sam igrao za Cibaliju. Ako smo igrali još za Istru, mi na zimu ne možemo nigdje. I sad na zimu mi kao spašavamo klub. Pa mi smo zvali dečke koji smo znali, naše prijatelje koji nisu imali klub, aj dođi, pomozi ovo, mi smo s tom ekipom ostali u ligi. Svaka čast. Zato ne želim u rukavicama reći ja nisam mogao promijeniti klub. Ja sam imao ili da budem u Istri ili da odem u Vinkovci i sjednem. Ležim, jer ne mogu doći u Cibal. Iskren si, ali si se potrudio za taj klub. Da, neki dečke smo doveli. I znaju to cijeniti, znaju, a? A znaju i dan danas se jave i sve. A meni će to ostati uspomena za cijeli život i volim otići zato u Pulu i volim se čuti s tim ljudima. Mislim, ima restoran tamo, neki frajer ti je dao da jedeš. Nemaš da jedeš. Igrači nemaju gdje jesti, ja kažem Bogu hvala, imao sam svatove pa sam imao nešto novaca i to trošio i žena mi je bila tamo, kuhaš, jedeš, lakše, da. Ali ti neki momci, od spavanja na klupi, od čekanja na utakmici, izbacivanja iz stana, no strašna priča, strašna i ostanemo u ligi, ostanemo s Varaždinom u ligi, da. Kvalifikacije smo igrali s Varaždinom. To ko je prošao, taj onda... Ali ti hoću reći, ta sezona ja ostajem s Istrom u ligi. Napati se tamo, a kući Cibale ispadne iz lige. I to je zadnja sezona, da. Tad smo ispali, nismo se vratili. To je zadnja prvoligaška, da. Doćemo do zadnje drugoligaške sezone. Je li to ova? Nadam se. Mislim da je. Kina, neš mi pobjeći, Kina. Živio. Zdravlje. Ajde, živio. Šta na zdravlje? Šta to kaže? U zdravlje, dobro. Sad si ih zvao. Kina, da. To mi je u magli toliko da sam zaboravio da si bio u Kini. Pa da, bio sam kratko. A koliko stvarno? Bio sam 4 mjeseca. 4 mjeseca, da. Pa bio sam 4 mjeseca, otišao. Iz Istre, znači imao sam neke kombinacije.
imao sam Sloveniju, imao sam moliš Boga daj da me neko sad zove što prije. Elkina mi se pojavila malo ranije, lova, strava, ništa ne zanima, znači a misliš da si spreman. Misliš da si spreman najbolje za sve. godine, 28, šta si rekao? Pa imao sam 31 i trebam uzeti sad lovu. To moj kum najbolje može ispričati. Kum kaže, stati jesi ti lud, pa uzmi to, sad moraš uzeti. Ja hoću kući kad sam došao. Šalim se. Kum, menadžer, prijatelj, sve u jednom. Da. Hoćemo pokazati kuma, auditoriju še. Ako ga neko... Odi da te odi. Ajde. Ako ga neko ne zna, da. Da, ako ga neko ne zna. Tamo, sjedi pored, tamo pored, da. Opa. Da. Ne moraš, bravo kume, evo za kume. Hvala ti, Lutko. Sješćeš i ti jednom tu, imamo 100 priča. Vidi ovog zločinca. Da. Ne moram zakačiti to, ne moram. Jel mora zakačiti mikrofon? Ne moram. Dobro. Sve okej. 4 mjeseca Kina. Da. Moliš Boga da te zove... Ne, prije toga, da ne idem. Pa to misli da te zove Belupo, Varteks, bilo ko? Da igram negdje za 2000 eura, samo da ne idem tamo za puta puno. Koliko? Pa dobro, ne mora sad pričati o svemu. Ja mogu ti sve svoje ugovore izdiktirati, ako ja nemam s tim problema. Hoćeš cibaline, to svima gore. Čak sam te htio pitati, me dosta ljudi pitalo. Nepristojno je pričao novcu. Je. Jel ti ja ličim ko pristao neki... Ne. Aj znam te ne. Koliko imaš plaću? Ja ti na pilani recimo imam 950 eura kad onako peglam baš. Da. Koliko imaš plaću u Cibali kao trener? 1500 eura. 1500 eura. Neto. Da. Hvala ti. Kina? Koliko sam imao plaću? Ne moraš reći, ja sam te jebao. Dobro, imam stvarno dobar ugovor. Trebao sam 2 godine zaraditi ozbiljan novac. Ali desila se korona, tako da je to sve palo u vodu. To je bila kombinacija, ne znaš ni sam kakav, 4 nas je ošlo Hrvata odavdje, na kraju smo došli tamo u kamp neki. Menadžera imate ili na... Imamo menadžera, ideš tamo. To je jedina situacija u mom životu gdje sam ja bio za kombinaciju, znači da neko moram vratiti novac s obzirom koju sam cifru imao, da mi neko kaže moraš dati unazad nešto. Ja sve što sam igrao nogomet nisam imao menadžera, dogovaram sam, moj je iznos. To je danas uopće poznato da ljudi tako funkcioniraju. To je jedina kombinacija gdje ja idem, jer kad vidiš cifru na papiru mora ti on reći koji je njegov dio kolača. I tu sam praktički srušio i njega sa svojim povratkom. To je jedna tema u kojoj, ajde dobro, ti si i upućen i bili smo i našli smo se, tema u kojoj koja je mene izgradila kod čovjeka, sigurno. Ja sam već početak odlaska u Kinu osjećao da nisam se dobro osjećao. Nisam se prvi put... Psihički, da. Nisam se dobro osjećao. Vjerojatno me taj stres što trebam ići tamo. Imao sam neki okidač, to je ona tema o kojoj ljudi danas ni ne razgovaraju. Ljudi bliski meni su dobro upućeni, prijatelji koji su bili sa mnom u tome. Jednostavno doživio sam rak. Danas kako se to zove, nije ni bitno. Neko će reći depresija, ovako, onako. Ja ne znam šta je to, ali ja sam osjetio pakao. Da li je taj okidač nekako meni to sve naginjalo da nisam mogao se od sina odvojiti od 2 godine, to mi je onako stalno, mi je on bio u glavi. Rušio sam se, znači nisam mogao funkcionirati, ali sam htio to, cijeli život sam težio, igraš nogomet, voliš ga i daj da sad to naplatiš, to svi mi tako razmišljamo. Ja sam tog trenutka to imam da naplatim, to nije to, to nije za mene. I ja kad sam trebao birati između sebe i svoje obitelji, ja sam znači nakon 2-3 mjeseca gore, mene žena samo rekla Tomo, dolazi kući. Ili se vratio si. Dolazi kući, da. Znači ja jednostavno nisam mogao funkcionirati. Ja na treningu nisam mogao dodati loptu. Ja sam bio jako loše. Znaju to ljudi s kojima sam bio dobar, baš sam patio. Mislio sam da je povratak kući rješenje mojih problema. To se nastavilo. Znači ja sam bio knockdown. I došla je korona. Svi ti dečki su se isto vratili, ugovori su se prekinuli, vratili su se kući. To je bio trećeligaš, a ne normalna lova.
I ja u glavi ono nisam uspio, stalno nešto nisam uspio, u stvari To me još više da te još- rušilo da, i da. tu je bio krug ljudi, ono, ne trebam govoriti njihove imena koji su sa mnom provodili vrijeme i prije toga i koji su mi u tom bili najveća podrška mi je bila moja obitelj. To je definitivno i uža i šira. 6 mjeseci, 7, pakla. Jel to vidi tvoj najbliži, sigurno vidi, jel to vidi tvoja okolina? Jel to vidi kad dođeš na cugu, kad dođeš na trening? Pa vidi, ja sam i unazad, bio sam po ulici, ja sam volio, prošao sam ja i Marabu, i Emporio, i Vanilu dok sam igrao i u tom dijelu mislim da sam trebao biti puno veći profesionalac. Evo, ali ja već jedno 20 godina sjedim u istom kafiću, to svi znaju, a otiću do Marabua popit kavu, jer mi je to mjesto gdje volim otići i blizu mi je kuća, ali ja cijeli život sam proveo u Pingvinu. Da. I u tom trenutku tad i moja baza je bila Pingvin. Ja dođem tamo, sjedneš, čučuri se, ono, ali ja tu ne mogu opisati, znači, taj osjećaj. Znači, to je... Ja ne znam. Nemaš među ljude, Ne možeš ništa. Ne možeš otići trčat, odeš trčat, ne ide. Ideš šetat, ti samo do sebe pričaš o tome. Znači, jednostavno, to je trenutak slabosti kad si ti vjerojatno knockdown. Ja sam potražio pomoć i psihologa tada i puno mi je to pomoglo, ali najviše mi je pomoglo to što sam morao naći svoj mir. Našao sam svoj fokus i uz vjeru i uz čitaj malo knjigu. Jednostavno sam morao okrenuti u priču. To je taj, moraš nešto napraviti, nogomet, fokus, broj 1, ti sad nešto, da, pukneš. I to je, ja dok sam sad klince trenirao Cibali s našim, imate i ovdje muhe? To je lokalac. Dok sam predsjednik nadzornog odbora je Krešo Majdanć, njegova supruga je, kod koje sam ja i bio. Ana, da. I ja sam htio to pokrenuti u školi nogometa dok sam bio. I s njom sam ove razgovori s njim. Meni je žao da mi to danas, o tom treba razgovarati, o tom dijelu treba razgovarati. Imamo djecu. Pa ja sam 14 godina mene čutura našao Mario pod tribinom s tih kadeta što smo krenuli priču. Di ja čučim i plačem. A tu je možda ključ nekog problema bio. Znači, mi smo svi odrastali, sad naša djeca odrastaju, nogomet, daj taj nogomet, sve nam je to u životu. Fokus treba biti na puno drugih stvari. I ja sam sigurno, ja sam htio igrati nogomet. Znači, ja sam htio biti nogometaš. Ali ja kad ne igram nogomet, šta sam onda? Ja ne znam šta sam. Znači, ja sam dosta naučio o sebi. Ne bi sad držao govor nešto, sad ja sve znam o psihologiji. Samo šivaj. Ja sam naučio dosta o sebi, sebe i samokontroli i to je mene učinilo sigurno boljim čovjekom. 100%. Puno bitnije su mi neke druge stvari i danas gledam svoje igrače, gledam prije svega, možeš biti dobar igrač, ali prije svega gledam kakav si čovjek, kakav si osoba, kako ćemo ja i ti, zato što ja hoću otvorenog garda da idem s tobom. Da li to dugoročno meni donosi dobro? Veliki upitnik. Ja mislim. S obzirom da poznajem hrpu svojih trenera, poznajem hrpu tih odnosa u nogometu. Ima i vrhunskih primjera, ali ima i zatrovanih odnosa, ajme. I ja ću se sigurno, vodilja će moja biti ova, o kojoj ja pričam od te krize i nastavka svog života. Odlično, hvala ti što se ovako otvorio. Znači, u jednom trenutku spomenuo depresiju, pa si rekao da možda ni ne znaš kako se zove, jel si imao neku dijagnozu? Da, ja sam imao. I sad to je iza tebe? Ili je to, neću reći svakodnevna borba, ali vidim da je puno bolje zadnjih godina. Da svi ljudi žive imaju unutarnje neki... To imaš u sebi. Svi mi živimo pod stresom i sad kako to ko može. Neko je malo jači, neko slabiji, ali jednostavno moraš naučiti živjeti da je to danas tako. Definitivno, ovo danas što se događa od mobitela, od ovih stvari, naginju to i navlače na tebe. Ljudi su prije bili jači, pa kako, šta je moja mama i moj tata pokojni, kako su oni živjeli. Šta depresija, ajmo dalje. Ma ne, na kraju krajeva šta su oni sve podnosili, pa oni nisu imali vremena razmišljati. Pa ja imam vremena, 15 godina igram nogomet, sve je to kao neka idila, jel tako? Što ja ne moram ništa razmišljati, samo pukneš. Jedan ponedjeljak nema više nogometa. Nema više, nema ništa. Vidi, trenutak kad trebam uzeti lovu, koju normalan čovjek nije realno.
Vjeruj mi, nije Stvarno realno. takve cifre? Pa ne, nije realno da zaradi u životu. Možda to što smo sad pričali, da ti zarađuješ 900 ili 1000 eura, to je super, prije je bila plaća 500 eura. Samo kažeš neću to. Ne, neću to, hoću ovo. Šta hoću? Hoću da normalno funkcioniraš. I to je stvarno tako u životu. Tako da danas i dalje sam na istom mjestu. Super mi je Pingvin. Super su mi ti ljudi koji su bili uvijek sa mnom. Ne kažem da trebaju biti svi sa mnom u tom trenutku. Nego stvarno taj krug ljudi s kojima sam ja i odrastao i to je nešto na kraju mene ispalo najljepše u životu što mi se dogodilo. Odlično, jako mi je drago što si ovo ispričao. Poslije Istre se vraćaš kratko u Cibaliju i provodiš 2 sezone u Širokom Brijegu. Da. To je već 2020, da. 2022. Pa Istra je i odlazak je u Kinu. U biti, tako je, da. Cibalija je tada meni utočište non stop. Da, to nema priče. Sigurna luka, to je meni gdje sigurna se vraćaš, luka. da. Ali ja sam uvijek imao poziv. Uvijek te neko vidi. Naprimjer, mene Mrša vidi iz Osijeka, Mrša daj vrati se ono i čim mi to kaže ja odmah idem nazad. Aha, da. Znači ja se nisam tada, jednom je isto bila situacija, u Novom Selu sam završio s Lukom Možnjakom, sam super, sjedimo kod Zdene, Kurtušić. Mnogi su završili u Novom Selu. Kurtušić je bio član nadzornog odbora, ista situacija, to je bilo tad s Belupom kad ste kvalifikacije. Šta je mali, di si ti ovo, ono, ja bio sam u Šibeniku, ti se trebaš vratiti kući. I meni čim to kaže, ja odmah, ti je to i stvarno sam se tako glavi, vraćao. I to mi je bilo super. Htio sam tad biti stalno tu. I super mi je bilo tu. Tako da mi ali povratak tada, ja sam igrao 3 utakmice samo, korona prekida prvenstvo. Ja sam tad u ovom stanju što smo sad razgovarali. Meni tad pruža ruku, ne da pruža ruku, jedan od tih ljudi je Petar Tomić, moj prijatelj. Trener je bio tada. On je bio tad trener i on je inzistirao, on kaže meni dođi, vrati se. Jer on zna situaciju, on je sa mnom u tome. I on mi pruža ruku spasa, on zna da ću sad dobro osjećat, treba mi to, vidim, moji trenzi kreću 10-15 dana stari. Ja ne znam gdje udaram. Ja ne mogu ništa. Jednom si mi ispričao da je rekao koliko možeš, pa idi u slačionicu. Da, i stvarno, i tu je mene probilo. Ja sam bio u okruženju gdje mi je pasalo Reno Kjelica vratio, tada isto. Imali smo dobru ekipu isto, mi bi ostali u ligi. I to neću nikad zaboraviti. Peru, uvijek ću mi biti zahvalan za to. Bio je Krešo, njegov brat je bio u klubu isto. I nema tu priče. Znači, otvorena vrata i meni Cibalija, kažem ti, bila utočište. I uvijek će biti, ja mogu samo biti zahvalan Cibaliji da sam ja, moje ime i prezime. I moj život se veže za taj klub, ali ne na način da ja sad pričam, a bilo je puno boljih igrača od mene i milion boljih, jel tako? I uopće ne treba... baš milion. Ma dobro, to uopće... 100, 200. I niti sam ja najveći sad Cibalijaš, zato što ja ću pričat na taj, jel tako vratio se Pep, pa ne, Cibalija mene stvorila. Ja na taj način gledam svoj klub. Ti si zahvalan. Tako je. Ja kad god sam otišao iz kluba nisam nikada ružnu riječ pričao, nema izjadi sam ja ružno pričao. Nikada. Ja sam tužio klub. Svoj klub. A sad kažem da je to moje i da mi dalo sve. Ali ja u trenutku kad tužim klub, ti nemaš za šerpu ribe, da? Ne, moja mama nema. Da. Jako bitan detalj. A ti čovjeka kojeg zoveš na telefon 60 puta se ne javlja. Taj čovjek gdje je danas, ko su ti ljudi? To nije Cibalijaš. U tom trenutku. Ja završim na sudu sa svojim klubom tada za 20.000 eura. Primjer, dok ne bi o imenima. Kažem, ne bi sad o imenima nekih svojih suigrača. A puno veći iznosi su se riješili možda negdje drugdje. Da. Neki su dobili stanove, dobro. Nebitno. Ja bi mogao imenima, neću mi raditi možemo tebe. pričati o stanovima, svaki igrač koji je dobio stan, ja bi mu dao. O kojima ti pričaš možda na Kanovcima, ali tako? Ja bih rekao da je svaki... Ja to hoću reći. Ne, hoću ti reći, vidi, ja ko klinac od 25 godina, koji nemam pojma o životu, pa ja sam frustriran, ja sam razočaran, ja plaćam kod kuće. Ja moram posuditi da bi mami pomogla, ali nemam nikog, ona ima mene. Nemam nikog, živim s njom da bi dao, ne znam, 500 eura, a neko je dogovorio 500.000 kuna cesiju.
Vidi, to te boli. To te boli, znači ne možemo samo postaviti stvari, tužio si klub. Pa ne, pa zašto se nisi javio? Znaš, onak, to su neke stvari, malo dublje ljudi to nisu. Ko je igrao nogo ili ne daj Bože ko je bio u takvoj situaciji, zna. Tako je. Kratko o širokom? Pa ne, široki, kažem, tad sam došao, to prekinulo je prvenstvo se sa koronom civali. I ja sam dobio, vidi, ja tad 3 mjeseca, mi nema tu ni treninga, nema ništa. Ja sam ti bio u Marabu stalno s Hrvojem i Tomom i Ajkulom. Ne, krećili, nema šta raditi. I Ajkula oni renoviraju i ja sam bio tamo. Znači meni je to period 3 mjeseca, milina. Pomažeš njima, bauštela, meni to bilo top. Ispunjen malo. Da, i onda 6. mjesec je došao i dođe mi poziv iz Širokog, s tim klubom sam bio povezan već 2-3 puta, nisam, tamo su naši igrači išli. I 2-3 puta bio povezan, nisam završio i dolazi, realno meni kraj karijere. Ja imam 33 godine, ja kontam, neću ja više ni igrat, pitanje je bilo šta ću. Htio sam već upisati školu i upisao sam to ljeto i dobijem poziv iz Širokog i Široki mi je došao za kraj, onako, baš dobro. 2 prekrasne godine sam tamo imao. Odlično tamo bilo. Ali ne mora za kraj, bio si ti još u Bedemu i u... Ma dobro, pričamo o profesionalnom dijelu. Da, Široki mi kažem ti te 2 godine, izašli smo u Europu, top ekipa. To je odlično, ali kažem Bedem i to, ja sam u Bedemu ošao, Josip Rajic Sudar bio u klubu i ja sam tamo se osjećao super, ja sam tamo znao doći s njima se podružiti, Svinjokolje išao s njim, ja sam te ljude iz kluba znao. I on nekad dođi jednu sezonu, ja sam ošao zbog njega i zbog tih ljudi tamo. Ja sam tamo ošao baš da uživam i bilo mi je lijepo. I tamo, to je odličan klub. Bedem je ja ti kažem poslije Cibalije, mi nemamo kluba do Đakova. Možda u Đakovo, Đakovo je sad dobro, Kroacija. Nemaš kluba ovdje da ima takve uvjete. Da. I bio sam i u Ceriću, onda još malo, da. Bio sam. Gdje su ti sad papiri? Gdje su papiri Tomislava Čuljka? Ja mislim da su moji papiri istekla registracija u Ceriću. Da. Nedo je to držao, Nedo Mudnić. Držao sa strane, možda ću doći. Ali nije realno. Nije realno, odustao sam od tog županijskog nogometa ko trener Cibalije, ne mogu sebi to dozvoliti. Dobro. Nije realno da... Šta se treba dogoditi da neki klub dovede Tomislava Čuljka, pošto vidim da si još upucan ko... Ma nisam, ali dobro. Ne može se ništa dogoditi. Lokomotiva ništa? Ne bi bio registriran. Igrao bi samo za veterane, očekam sad turnir. I to mi je onako sasvim dovoljno što se tiče nogometa. Dobro. Idemo na veselije teme. U Cibali si imao čak 5 trenera u jednoj sezoni. Aj probat ću ovako da ne izgleda nabrajanje suhoparno. Rekli smo Jalić počeo, to je što smo rekli 2006. Matković nastavio, onda je kažnjen. Udario Brunu Marića. Ne, Brunu Marića, bravo. Nikad mu to nisam zahvalio. A nije ga udario. To je u onom tunelu bilo. Da. Je li ga opalio? Šiške mu pale Bruno i Mariću, da, neka. Bruno Buhač. Nakon prelazi neki period, Pernar, to si isto rekao. Dolazi Mile Petković. Da, Mile. To je ta sezona Mile do kraja, ja mislim bio. Da. Koliko ti je puta rekao, Golubar. Jesi bio Golubar? Pa nije nas mlađe, vidim, mi su se borili za opstanak. I tu je bilo ozbiljnih mangupa. Vidi, ta moja sezona, koji su to igrači bili, vidi, tu znamo sve, od Tune, Imam ti pitanja neka, da. Samo napravi. Mara, Maraslavac, Deo Pavlić, Deo se vratio poslije ove, sjećam se. Koji su to mangupa? Sve frajeri, da. To su ozbiljni frajeri. Kres, ja mislim, došao na proljeće. Kresinger je došao. Ma to ozbiljna ekipa, baš u godinama u naponu snage, leta. Znači, to su ozbiljni likovi i to je meni bilo najljepši period, moj početak, dolazak tamo, gledaš ih, ti dođeš, uđeš, šutiš, sjedi, nema puno priče, šta ti kažu, radiš i to je to. A kažem ti Mile je tu s njima imao već, oni su ga znali, tu je formirana već ekipa, Zeka je bio došao. Zeka i Kres su bili u Švici. Da, i tu smo bili ja, Blagojević i mislim da je bio Marko Blašković. A Blagojević je super kotirao kod Mileta. Njega je obožavao, zato što baš ga je cijenio i na kraju krajeva i bio je u pravu. I zasluženo, da.
Čekaj, Finta je tad bio u Istri kad si ti bio, pretpostavljam. Ne. Ne? Ne, on je već bio vani, Žalgirisu, ja mislim. A ja i Marko smo bili onako kržljavi, mali, žgoljavi i to kod Mileta tad nije prolazilo. I Mladina je vodio B ekipu, tako da smo mi praktički stalno igrali za B ekipu, ovdje samo trenirao, što je bilo možda za moje zdravlje bolje da smo bili stalno sa Mladinom. Kako su bili teški treninzi. Jel da? Da, ali ne, Mile je to držao. Da. Trener je to onako, baš. Kasnije Mršić, Srećko Lušić. Da, došao. Pa Stanko Mršić. Dakle, prošao si sve ove ikone. Jesam. Sve ove ikone. Bojko. Toplak. Bojko je meni bio pomoćni trener, samo pomoćnik kod Toplaka. Nije mi bio prvi trener, da. Da, bio Toplak. A vidi, ovo stvarno, trener Petković, Srećko Lušić, Mršić, to su ono... To kad pričaš o Cibalinim trenerima... Ali stvarno možeš puno stvari. To toliko ima anegdota s njima i to su... Oni su tu. Jednostavno moraju biti tu. Kažem, Mrša, to je kralj. Njegove metode i rada i da, stvarno. I vidi, on napravio vrhunske rezultate zbog toga tu. Srećko je težio puno igri, jako dobar trener. Po tom pitanju Mile, znamo svi, čelična ruka, to nema mrdanja. I sve su to stvari koje te formiraju. Svakog trenera uzmeš nešto, tako je da to da bude dobro. Kažem ti, Matković je vrhunski isto dobar trener, dalmatinska škola. Voli sve znati o tebi, dođe ti kući. Da, meni je bio kući, ja sam klinac, dođe mi kući, onda sjedimo ja, on i moja mama. I onda mi kaže, Zore je bio trener kod mene. Onda Leti je bio na garaži, pitaj Letu, Leta mi je to pričao. Da, vidi, nije ti ugodno, ali on je bio pomoć trener Iviću. Da, onda možeš misliti... Mi pričamo o tom treneru, da. Nivo. Tako da ja skidam kapu, vidi, on želi, on piše, ti pričaš, on piše. On piše, mama priča, on piše. I on ima tvoj dosije, on ima sve, da, on to sve... Jel sigurno bio samo trener ili je za Muriju radio? Pa ne znam šta je, da. Ne, strašno, da. Ali ovo, onda to kasnije, stvarno Toplak. Toplak je odličan trener. Čudi me. Odličan. Čudi me, svi ga hvale. Volili smo ga u Cibali. Malo smo zamjerali ako sjećaš kupa. Da. I one neke navodne izjave kad smo igrali u Varaždinu, ako sjećaš. Da. Ali čudi me da ne radi jer je baš kaže da je odličan s igračima, odličan je taktičan. Pa ne znam, ja nisam imao baš dobar odnos. Stvarno? Da. Koji igrač? Sad pričam, to je neka druga strana, ja nisam... Ja sam ošao iz Cibale zbog Samira? Da, ja sam tražio papire. Pa ajde kaži zašto? Zato što igraš standardno, igrao sam, dođe jedan, dva igrača, odjednom od igrača koji je standardan, ja sam kod njega igrao veznog. On je u meni vidio ono što nije puno trenera vidjelo, da sam ja cijeli život igrao veznog, ja nisam trebao beka ni igrat. Bočnog, ja sam spori, bočni bio, a bio sam plemenit veznik kod dijete, on je to odmah vidio. Sad sam rekao, za mene vrhunski trener. Vrhunski trener, stvorio je igru, Cibala je igrala jako dobro, kod njega bili smo četvrti, polufinale kupa smo igrali s njim. Vidi, u sekundi se dođe, to je promjeni. I to je okej. I to se događa i na vrhunskom nivou. Ali nije okej ako misliš da si standardan, imaš neke kredite, dođe neko sa strane i tebe nema na mapi. To nije u redu. Vidi, tu su došli dobri igrači. Nema veze. Primjer Jan Matoš, to je top igrač. Strašan igrač. Sjećam da se bio strašan igrač. Znači za mene je jedan od boljih veznjaka koji su u to vrijeme došli. Baš sam ti reći, on je vezni, on Marin nije bočni. Matoš, da. Vidi, stvari ti to obrisan. Budeš obrisan. Ja sam bio obrisan, ja sam osjetio. Vidi, osjetiš ti kad nešto nije u redu. Znači, osjetiš da nešto nije u redu i to je dio, tako je, i promijenio se od igrača koji je, gledajte, trebate se boriti ovako, istaknut. Ajde. Uzdravlje. Ja sam imao top sezonu 2011. Ja mislim da je to moja možda najbolja sezona u nogometu. Da. Ja sam na kraju skupio u toj sezoni 22, 27 nastupa. Na godinu sam imao 22 nastupa. Ali ja sam cijelo proljeće ulazio po minutu. Ja protiv Zadra uđem minutu. Ja sam od igrača koji je godinu prije odigrao 27 utakmica. Bio sam, nemoguće je bilo sastaviti ekipu. A Mrša je bio jedan dio, trener Toplak je došao kasnije. I kod njega sam tako kotirao. Odjednom sam nestao. I ja sam otišao. Ja sam tada došao u Šibenik. Jednostavno sam otišao. A paradoks, prvo kolo Belupo 0-3, Toplak ode.
Da. Ja opet sjedim onaki kontam koji si ti kretan. Si malo izdržao. Da, ali kažem, trener, sad trener. Dobro, ovo Puno su detalja. Da. Ali za mene, kažem, igra i to jedan od sigurno u vrhu. U vrhu. Trenirao to još Siniša, naš sesar, Da. Bartol Da. i Pakult. Da. Sjećaš se tog? Sjećam se, To je nešto kako ne. kratko bilo, tako? A kratko, 5 kola. Ja njega i sličica On je došao znam, u ali- zimu. Da. Petar Pakult. Petar jeste, Pakul, da, bio on legenda, bio u Austriji. Tako je, da. Sa Bručićem, ali tako, to je Da, Šturm. da, Perom Bručićem nije Šturm, nego Rapid u Beč. Rapidu, da, Cico da, Kranjča, da. da, on je legenda tamo, on je trenirao Minhen 1860. Frajer je došao, vidi, ja sam, pa mene su nekad predstavljali da sam ja ovako, onako, znaš, da sam malo buntovan i to, ali ne, ja sam bio veoma profesionalan. Ja svoje odnose s trenerima imao uvijek dobre. Jel da? Da, maksimalno profesionalan. Sve nisam volio nepravdu. I to je moj najveći bio problem. Da. Jezičina ili stav ili Pa da, kičma, sad ne kako znam to šta je, nazoveš, da. Iako, kažem ti, to onako s godinama naučiš i to nekad. Ali Pakult je imao isto teške pripreme, ubojica. Ubojica, imali smo jednom trening, trčiš sat vremena, ti da, sat vremena trči gdje hoćeš. I mi sad trčimo po terenu i smijemo se. Ali vidi, smijemo se 15-20 minuta, za pola sata kontaš, ali ovo moguće. I sat vremena u Medulinu. Puše vjetar, bura, mi sat vremena kružimo nešto, trčimo. Ma strašno, strašno, ali je... Gdje on, jel on isto bude s vama ili ode negdje? Ma ne, bude sa strane, stoji, gleda, tera te. Tip koji... Mi nismo bili spremni, općenito mi Balkanci na takav način rada. Kod njega kad radiš pas, to zvoni sve, on nema, on samo ajmo. I to je dio na koji mi to je dio na koji mi inače imamo problem i ja sam imao problem na te adaptacije, na takav način rada. I nismo imali rezultat 5 kola. Da, I kratko je bio, otišao je, da. Da, i onda je Sesar, mislim da je Sesar Da. kolo bio 2 i mislim da je Bartol preuzeo. Onda je Baki, Da je Baka došao. Da. Da, i mi smo ostali u ligi. Da. Malo si se dotakao da si imao stariji su igrača od kojih si puno mogao naučiti i na koje se mogao ugledati. Evo ja sam nabrojao, a i ti si ih Zekić, Kresinger, Leutar, Maroslavac, Milardović. Znači od svakog samo da si uzeo nešto. Ma 100%. Sve frajeri. Da, jesu. Daj mi neke frajere iz ostalih klubova da spomenuo si možda Terkeša ili možda aj po igri, možda ovako. Pa vidi, Terkeš sigurno, ja s Terkešom došao, pio kave, dan danas smo prijatelji, čujemo se. Baš onako jedna Pričamo prava o ikona. Zadru, Da, ikona. 6 mjeseci smo bili skupa i dan danas se čujemo. Znači to mi je a to je taj nogomet. Jel ti ko još, evo da se nadovežem, jel ti ko pada, imamo ovako pitanje. Jel si imao su igrača koji kad došli si na gostovanje, oblačiš te, vidiš ga u slačionici, kažeš, dobro je, tu je on, taj. Kog si volio vidjeti pored sebe kad je borba? Pa vidiš, možeš sigurno, više njih. U Cibali u to vrijeme, kažem ti, nisam toliko igrao, ali kad sam bio s njima, to ne znaš kog bi tako gledao. Znači, od Tune koji lupa kramponima, od Đele koji galami, od Deje Pavličića koji je ozbiljan mangup. Da. Znači, Ica već to ide profesorski. Vidi, Leta je bio, kad kaže, zna se šta je. Tako da to su onako Cibalija, uvijek se meni veže za Cibaliju najviše takih tipova. I stvarno, ja sam odrastao tad u takvoj ekipi, Zeka je bio taj kad je isto došao. To su baš ozbiljni mangupi, da znaš mi smo igrali utakmicu s Hajdukom, mi se borimo za opstanak teško. Mi smo igrali 0-0 u Vinkovcima, ljudi ulaze u tunel, Matković je trener, znači to je 6. godine. Oni ulaze Hajduk, znaš ko je to Hajduk, Skoko i ona ekipa, to je onako ozbiljna ekipa Hajduk. I Đelo počme lajat. I cijela slačionica počne lupat po onom stolu i to, svi oni. I Matković samo uđe, šta vam je, jeste vi ludi? Ne treba sastanak. Mi odigramo 0-0. A taj Hajduk se bori za nas, da gineš, da. I to su ti detalji bili u Vinkovcima, kad je slačionica, nisi imao problem. Znači fascinantno, ja sam bio klinac, sjediš, oni skaču. Izađu van, potrgaju se, 7-8 hiljada na tribini, kidaš i to je to. Ali kažem ti, pretešto je to bilo ovdje, imao sam. Kasnije sam ja bio već malo stariji. Upravo te nisam htio kasnije, što ti pričao, ko ti u širokom bio uzor, ti imaš 35. Ja moram možda nekad nešto reći. Možda će neko za tebe reći. Ali evo, mislim da je to Aljoša Vojnović. Mislim da je bio tip, i u Istri je napravio taj preokret. Držao je to, u Osijeku pogotovo.
iako je imao vidi, on je došao u Osijek da igra na kraju s 31 godinu u naponu snage, a neki su tamo već 5-6 godina. Nije on dočekan baš tamo. Iako je domaći. Da, ali je preuzeo sve. I on je bio taj, kad prošeta po slačionici, opali ovog, jednostavno te gura. Da. Odlično, da. Kog nisi volio vidjeti na suprotnoj strani? Znači, izađeš, a vidiš ga opet igra ili na boku, ili pa ti mrak na oči. Najrađe bi za ložu uhvatio. Ma dobro, sad se ovisi šta igraš, da. Ja kad sam igrao tak igraš bočnog, bilo je stvarno igrača, a vidi, dođeš igraš s Dinamom. Ja sam prije sa Sudanijem bio super i nikad me nije masakrirao. Volio sam igrati protiv tipova koji su bili onako da bi driblali da su na mjestu, a to je bilo onako lomite u sredinu. I vidi on igra protiv možda Cibalije Istre, zabio frajer 20 gola u derbijima. Da. On je bio tip, top je bio igrač, ali s njim sam bio super. I kad ga klepim sve ruka i bio je dobar. Naprimjer, bio onaj Fernandez došao, mislim da je igrao 2 sezone. Fernandez. Da, on dođe, gurne loptu pored tebe i sad ti stojiš. A on je već centrirao. Ja se nisam okrenuo. Znači on te masakrira. Bio je Mensur Mujdža, njega sam mrzio. Isto, znači frajer došao u Freiburg, ja mislim, ta Čutur je igrao ljevog bočnog, on desnog, Zagreb je bio top. Baš sam htio reći, to je Zagreb, da. Ibričić, Lovrek u špici, kasnije Vugrinec, strašna ekipa. Jakirović trener. Čekaj, su tad titulu uzeli ili ne, kasnije. Ranije su uzeli ovo, oni su bili stalno drugi, treći, trener je bio Petković. Tu strašna ekipa, onda Muđate. Jedino nisu bili spremni baš fizički, ali tako? Da, nisu. Oni te pregaza. I taj Mujdža mi je uvijek ostao u glavi, Mensur Mujdža, on je bio trener u Gorici, ja mislim, neki pomoćnik. Isto top lik, ali pregazite. A ovako u sredini, vidite, ne trebamo pričati o igračima koji su igrali u reprezentaciji kasnije, ali meni je uvijek upečatljivo ostao Milan Badelj. Badelj, a? Miki, a? Ne, Miki Badelj je spor, misliš da ne može ništa, ti ne možeš se približiti lopti. To su pričali reprezentativci, strašno. Strašno. Vidi, Kova ne trebamo pričati, Kovačić uzme loptu i se prošeta. Uzme loptu i naniže. Ali Badelj, strašan. On mi je bio strašan. I Vlašić Nikola kad je bio u Hajduku, od njega si se odbio. Da, njega ideš udariti, ali te sve boli poslije. Ozljediš se. Da, tako bilo je takih. Odlično si odgovorio, točno sam to htio. Imam jedno odlično pitanje, idealnih 11 od igrača s kojim si igrao, ali to je postavio u pitanju Mr. Boy. Kakvi smo s vremenom? Koliko traje već? Sat i 10. Lažeš me da smo već toliko. Dobro. Dobar si, odličan, zanimljiv si mi. Sat i 4 minute prošlo. Odlično, hvala ti. Ali to je postavio Mr. Bobby pa ćemo, to ostaje odlično pitanje. Da. Kratko, najbolji, ti pričaj, ja bih te mogu slušati danima. Najbolji trener, najbolji obrambeni, najbolji vezni i najbolja špica. S kim sam ja igrao? U tvoj karijeri. A u mojoj karijeri. Najbolji trener? Da. Najbolji trener? Krunoslav Rendulić. Ceranac naš. Bravo. Najbolji. Rekao sam di kreće posao. Ja mislim, trenerski posao kreće čovjek, psihologija i kako pristupaš ekipi. Za mene broj 1. Odlično. Obrambeni? Obrambeni, Boris Leutar. Pričamo o nogometnim kvalitetama. Tako je. A ljudskim? Zato ti kažem. Ja sad pričamo samo o nogometu. Sad pričam samo o nogometu. Ako pričamo o ljudskima, sigurno je to. Nogomet je strašan. Bio je na kraju karijera, to je strašno. Ne može ga preći na treningu. Da. Vezni i špica. Pa dobro sad. Ali nema gledati sad ti emotivno. Pa moram. Dobro. Maroslavac. Ovo nije emotivno, ovo je realno. Ovo je realno. Čekaj, imaš do sad jednog Ceranca i 2 Kanovčanina. Ne moraš mi se uvlačiti, nemam ja nikakva pitanja. I špica? Ante Šolaj je viga, da budu svi s Kanovaca. Špica, stvarno je bilo dobrih špica. Pričam i sad i o cijetu, Terkeša sam spomenuo, strašan je. Bio je Kres tu, top. Zeka, Dodik kad je bio, to klasa. Vidi, stvarno ne znam, tu sad da moram jednog izabrati, to mi je onako. Dobro, spomenuo, dovoljno je meni da ti spomeneš ko ti je u užem krugu, da.
Koji ti je najveći golubar kojeg si imao u slačionici kao igrač? I sad već polako dolazimo ovo što svi čekaju na sada. I sad u slačionici. Kako misliš? Aj golubar, znaš taj Mileto. Ko ti je najveći onako luđak, pozitivno? Da. Sad? Prvo mi reci u svojoj karijeri, onda mi reci sad od ovih momaka. Sad mi reci od ovih momaka Reno Kelić, na primjer, i tako. Da, ne, pa vidi, Đelo je stvarno bio cool tip i ono, i dan danas je. I Đelo mi je bio drag i bio super uvijek prema nama. Iako ta ekipa svi su bili dobri prema nama kad smo bili klinci, ali mi smo njih uvažavali. Ja ne mogu se od te dojmu kužiš da sam ja odrastao u francuskoj četvrti, da su oni sjedili u Genšeru i da sam ja ono gledao u njih. Da, ne znam. Meni Čutura Krizmen je kum. Ja ga pitao na ulici. Onda mi bude kum. Kumstvo od svoje familije sam prekinuo. Imao sam kuma koji me držao na krštenju i moj tata je njegovu svu djecu, ali tako? I ja sam došao, imam krizmu, odjedno došao, rekao, meni će biti kum Mario Čutura. Šta će, koji Čutura, šta ti imaš Čutura? Ja ga na ulici, vučem, ali ja sam igrao ljevog beka i Čutura je meni bio uzor. I to mi je vidi, ja sam odrastao gledajući njih. Tako da su stvarno bili dobri prema nama, ali Đelo je stvarno bio, Đelo je strašan. Što viš kad Đelo sjedne ovdje? To je padanje u nesvijest. Sad će vidjeti. Da, Đelo je kraj. Gorit će internet. Da. A sada, ko ti je, vidi, imam ti puno pitanja o tvojoj slačionici. Da. Ko ti je onako, haj možeš reći mangu, pa možeš reći da vidiš, nisi ti s njima 24 sata, ali da vidiš koji je onako Diklić kvalitet. Jel' tako? Da. Ti si ko Matković. Jel' ideš po kućama? Ne idem, tu sam malo fleksibilniji. Jel' Pa evo, ovo što sam sad vidio ovih 6 mjeseci, neke znam od prije. S nekima sam igrao. Neke si direktno i ciljovi dovodio. Ti sad spomenuo Kelu. Vidi, Kela je tu. To je tako. Nivo više. Kela to drži. Kela je najbitniji. Karlo Stapić. Ajde. Da, dečko iz Busovača. Sa sela. Kako ide, a? Strašno. Da, sad pričaš teren, to je on tako trenira svaki dan. Znači to nam je pun pogodak, 100%. Ali van terena i u slačionici, čim dolazi već galami, već ga čujem, već mi kažem Luki, daj ovdje recimo da se stiša. Znači, strašna pozitiva i obožavaju ga i mislim da je on najluđi. Odlično. Evo, ovo mi je još Bobi pitao, to ćemo stići. Evo ovako, imam ti AC, AB pitalice. Kaže ovako, najvažnija utakmica sezone. Vanić čeka pun stadion. Održao si jeben motivacijski govor i puštaš jednu pjesmu prije izlaska. Koju bi odabrao? Ali pazi, imaš samo 4 ponuđene. Ne možeš ti sad, što mi život nikad nije dao. Dobro. Sutra mi sude od Miše Kovača, znači uspavanka žešća. Nemoj ići od nas, od daleke obale. Tu noć kad si se udavala, od prilika znači idemo sve na Sentiše. Dobro. Da ih uspavaš, Da. I 2 puta sam umra od Olivera Draga. Daleka obala. Daleka obala. Dobro. Da, makar malo da... A nešto malo da ima. Da, dobro. Putuješ autom na neki trenerski seminar u 2300 km udaljen Štokholm. Moraš povesti još jednu osobu da ti malo olakša put. U ponudi su Davor Mladina, Srećko Lušić, Mile Petković i Miroslav Bojko. Znači 20-ak sati plus minus 25 u autu. Miroslav Bojko. S Boletom. Odlično. A pazi ovo pitanje. Ovo sam došao iz grada, ozbiljno sam cuga bio taj dan. Ti žena morate hitno otputovati, djecu ostavljate na čuvanje. U ponudi su, ali pazi, iz onih najluđih cibalin igračkih dana. Moraš ostaviti nekom djecu. Davor Bagarić. Mladen Križanović spomenuti. Možeš i ostati na mostu, možda bolje tako. Deo Pavličić i Boris Levitar. Ili bolje u domu odmah da nije tako. Ali pazi, to je prije 20 godina. Da. Kužiš, ne sad, svi su obiteljski. Da, sad je to, da. Prije 20 godina. Pa je kad su bili najluđi, kad pijete po 3 dana. Rekao bi ladnu letu ili deju, ali sad kad se vratimo nazad, da. Čekaj, imaš nikome. Ma, svima bi, da. Jel' Da, 100%.
nešto slično. Moraš odabrati jednog suigrača za večernju cugu, imati izlaz do 22 sata i karantena, vraćaš se. Koji bi ti bio najrizičniji, odnosno s kojim bi sigurno zakasnio hotel i došao u 1-3 ujutro? A pazi ove. S kim sam igrao? Pazi ove reprezentacije. A. Željko Malčić. 1/1. Čekaj. Znači, B. Tomislav Vranjić. C. Ivan Baraban. I D. Ante Zore. Vlatko Šimunec. Kod E. Vlatko naš. Vidi, tu bi Želja i Šimba bi tu bili onako. Blizu. Zore, prevario bi se. Zore to nikad ne bi napravio prije utakmice. Stvarno? To nije Zore bio... Ne, Vranjić nikad. Ni Cigo? Ni Necuga. Cigo, ne. A ova... To su te tri... I Baraban nije to. Baraban svoju pauzu ima u svom selu. Pauzu. I eventualno poslije tekme. Da. Nikada. Ne. Baraban ima svoje vrijeme za to. Da. Baraban je bio kamikaze. Barbie 100% odan, 1000%. Uopće ne moraš razmišljati, ali on spava pred utakmicu. On sigurno spava pred utakmicu. Vidiš, znam ga 100 godina i kak sam se... Garantirano. A de ne ume se. Pa bio je... Kada? Dobro, ajde. Ako nije u kombinaciji. Ako ti kažeš. Ne igra, ja ti kažem. Njegove pauze su bile... Znači Želja Malčić bi tu bio. Želja, da, i evo, ako si stavio Vlatka. Da. Jel idemo, u stvari, jesmo bili u Cerni u subotu? Pa nadam se da jesmo, da. Pa moram ga ispoštivati, kako ne. Zadnje kolo dolazi povratinski klub. Vuteks, da. Tako da. Ajde samo kratko o Želji. Nemam ti ja još puno, samo mi kratko o Želji za povijest. Iz prvog reda si svjedočio onoj bajci nogometnoj kojoj dan danas najvećoj bajci u stvari Hrvatske nogometne lige. Podsjeti me, ko napravio to iz... Pa ne znam, Želja po broju nastupa i golova je dao da je možda Cibali u novije vrijeme broj 1. A došao iz konobario kod Srećka. S njim Želja je igrao baš dobro. I curilo ga je super, pa Želja je skoro ušao u Dinamo tada. Jel da? Da. Mislim da je bio Ivanković, tako je trener. Znam da je u Šibeniku završio. Nekoga je htio, Šibenik je završio Posjek. Da, kasnije kad je već krenuo dolje. Želja je igrao tad top. Želja je došao iz Torjaca. Ti znaš da je Želja bio top igrač i u Dilju. Da. Znači, Želja je živio boemski, onako, baš... Kao Charlie Sheen, da. Baš kao Charlie Sheen i Ali mogo je da napravi jedan transfer, da. Ali nije moglo to iz njega. A zato ga je volio. On je Vardy. Da, Jamie, da. To je priča ko Vardy. Late bloomer, što bi rekli, kasno je procvjeto, ali da. Strašan je bio. Zadnja minuta finala kupa, neriješeno. Slobodnjak na neki 22-23 metra, onako po sredini. Ko puca? A. Josip Milardović. B. Tomislav Pavličić. C. Frane Vitajić. Ili D. Mario Lučić. Pavličić. Šlajfa to. A da je malo dalje, onda... Pa vidi, onda je Lujo i Cigo su bili dobri. Dobro. Kratko mi reci najteži trenutak u karijeri. Malo se možda i da tako, možda taki. Pa dobro, da, ajde, ta Kina, kajem ti, nije to sad, ne vežem to ko karijeru, gledam, stvarno ko neku životnu situaciju. A najteži trenutak... Pa ne znam, meni je to polufinale kupa kad smo igrali sa Varaždinom, kad smo izgubili tamo, kući smo dobili 1-0 i izgubili 2. Mi bi išli u finale i imali smo ekipu da bi u finalu mogli nešto napraviti. Osijek godinu poslije smo izgubili 3-0 u Osijeku, kući smo čupali, vodili 2-0. Nije ostalo žale jer smo tamo izgubili tolika, je zbog Osijeka. Sjećaš se kad smo pojeli 2-0. Mi vodimo 2-0 i fulamo 2 zicara, to 5-0 bilo. Visili. Da. Znaš da Ivo Smoje kaže, naš Ivo Smoje, da mu je to najdraža utakmica u karijeri. Ali onda smo imali godinu prije, smo imali baš top ekipu i mislim da bi u finalu bilo svega. A se sjećaš kod 2-0 za Varteks šta se dogodilo? 2-0 Varteks mi u zadnjoj minuti, mislim da to čisti 11 Mi smo iza na tribini. Prgo ide zabit gol glavom. Ide glavom, čovjeka gubi. A vidi, danas uz ovaj VAR i ovu tehnologiju mi imamo penal, da. Zabijaš 2-1. Zadnja minuta. Zabijaš za 2-1 eventualno, zabijaš penal. Ideš u finale zato što je... gostima. Bravo.
To nikad neću zaboraviti. Tad smo bili, ja mislim, najbliži da opet uđemo u finale. Sjećaš tad smo kako pokošeni. je cirkus tamo bio? Je. To nas je pokosilo tada. Možda to, vezano za... Ovo ću ti isto preskočiti jer ih imamo u pitanjima. Rubrika ili. Zekić ili Kresinger? Kresinger. Mazalović ili Tomislav Pavličić? Pozicija sad malo nije ista, ali... Dobra je neki veznjaci. Pa dobro. Pavličić. Šlajfe fantazista, da. Burča ili Antolović? Antolović. Radotić ili Maroslavac? U sredini, Maroslavac. Zgrablić ili Parmaković? Parmaković. Nina. Jesi kad igrao sa... A igrao si. Jesi kad igrao sa oštrijim igračem? Ma ne. Ali... Ne. Boljim čovjekom. Parma je top čovjek. U Ševi je bio. Nema kod njega. Mi imali smo situacija na treningu gdje on bude u drugoj ekipi i sad druga ekipa treba raditi nešto poluaktivno. I frajer svaki put nabije loptu ili ti ukliže. Sad trener reagira, i mi igrači, dobro daj Parma, kažu nemojte gore da igram na 50%, ne znam ili na 100% ću otići kući. Znači on nije znao igrati tako. S njim sam uživao igrati kad mi igra ljevog stopera, ako smo igrali 3-5-2, igraš ljevog bočnog, onda ti on kaže nemoj mi se spušta preko centra. Zato što je to sve njegovo. I to on to kosi, to vidi u ono vrijeme, vidi ti da lupiš nekog, to se ne vidi. Oni što su Pero, Tomić, Parma i Lučić. Mi nismo se morali vraćati. I tu smo mi stvarno bili na njima, onako, lako je bilo igrati prema naprijed. Ne moraš se vraćati, čovječe, ovi gaze sve. A špice se uvate za glavu kad... Imaš situaciju jednu, to uvijek pričamo mi kad se sretnemo i kad budemo oko Božića, uvijek se nađemo. Bio je pokojni Gović iz Šibenika igrao. Odličan igra, Dražen Gović, što je nastradao. On i Božić, ovaj što je trener bio u Vukovaru. Njih dva igraju u špici i slušaj, to je 20 minuta, oba dvojice su krvavi. Krvave i noge. I oni govore šta vam je, znaš, sad, kažem šta, kako je bilo u Šibeniku. Kažem, je u pravu si, Branko Karačić je bio trener. Obojica u istom trenutku naprave ovo. I izađu van u Vinkovcima. Ja dođem kasnije u Šibenik i baš me Gova kaže, gdje su ne luđaci? I sad Tomić dolazi u Šibenik i mi se družimo, pijemo kana, kada smo igrali skupa. On kaže, vi niste bili normalni. Njih trojica strašno. Iako Luja zna udarit, Luja je znao profesionalno udarit, on te lupi i ode. A Parma i Toma kad te udari vidi cijeli stadion. To svi vide. Odlično. Došli smo do sadašnjosti. Na koliko smo? Na jedno čuku... Ajde, ovo ćemo... Odlično. U Civinim pionirima si radio strašan posao i ušao u prvu ligu. Odlični su. Komando si, kaži mi nešto o njima, kratko. Na kog trebamo zaokružiti? Pa ne znam, treba. Dobro, ta generacija stvarno mali. Luka Bartolović je trener sad s prvom ekipom. I ja mislim da će on biti. Ja bih volio da on bude onaj koji će kad dođeš na stadion te dignit. Da te može digniti. Platiš kartu za... Da te digne sa stolice. Taj mali ima. Stvarno je dobar. Ali stvarno uz njega ne bi sad išao. Oni su još uvijek djeca. Ne bi im... Ne. Ima dobra jako generacija, ali ne bi sad rekao da je samo generacija ta 2010. Oni su igrali sa 9. Oni sad igraju s kadetima u 9. U 9. isto, to 2009. isto ima dobre djece. Mi imamo dobre djece. U svakoj generaciji Cibalija uvijek ima 5-6 dobrih igrača. Tako da nije sad ta generacija, stvarno su dobri. Dobro, spomenuo se i zbog tebe, ali da. Nije zbog mene, tu ne želim ja reći. Dobro, ti muži. Mužija nismo spomenuli, moramo mužija. Dobro, hoće reći sad ta generacija, oni su, doveo je neko tu djecu tamo. Svaki taj trener koji ih je trenirao, oni su došli kod mene kad su u naponu snage. Pričamo o djeci 14-15 godina, možeš raditi s njima sve. Iako sam ih ja uzeo s 13. Taktički, tehnički, ja sam ih uzeo s 13 i krenuo sam udarati po taktici, sve, ali taj uzrast to može. Doveo ih je neko s 8 godina, držali su se 5 godina zajedno, oni su odrastali i zbog toga nisu se raspali. Zato mislim da su stvarno dobri. Kažem, ne bi sebi stavljao zasluge za njihov razvoj. Dobro. Sudjelovao sam u njihovom razvoju. Tako je. Emotivan sam po pitanju njih, strašno. Proveo sam s njima 2,5 godine, ušli smo u ligu i ti klinci će uvijek biti moji klinci. Ali tako će biti od nekog drugog trenera, ali tako koji su trenirali. Top su, srčani su, imaju nešto
ja sam govorio cibalijaški i to je super. I sad to imaju generacije ispod, vidi se. Ima i mlađe djece, kužiš, neke generacije isto su u vrhu, igraju protiv Osijeka. Uvijek se natječali Osijek, Marsonija i pobjeđuju i to treba čuvati, samo je bitno da se oni održe i da idu prema gore i onda imamo neki put. Super. Kako si postavljen za trenera? Objasni nam proces. Ja sam bio oduševljen tvojim imenovanjem, međutim nisi mi bio prvi pik na draftu, bit ću ti iskren. Prvo, nisam htio da Siniša ode. Drugo, htio sam, normalno, to su neke moje želje, kao što svaki navijač ima svoje želje, Miroslava Bojka i Tomislava Čuljka za pomoćnika. Znaš zašto? Pečeš zanat, gledaš, jasno, vidiš, jer se to... Međutim, iz ove perspektive izgleda da si brzo ti nešto povato konce. Kako si imenovan? Ko te nazvao? Kako bio? Pa predsjednik me zvao. To je bilo nakon naše prve utakmice, prvenstvo je seniorima već završilo. Ja se pripremao za kvalifikacije i objavljeno je na stranici, u biti sam ja vidio na stranici da je Siniša razriješen na dužnosti, da nije više trener. I mene zvao predsjednik Mustapić da dođem u klub. Mi smo odradili prvu kvalifikacijsku utakmicu, ja mislim. I on me zvao, ja sam došao, sjeli smo, on kaže vidi ja imam ideju, ja smatram, ja bi tebe stavio za trenera, želim povratnu informaciju kako se osjećaš. Ali u tom trenutku prije, između toga su oni razgovarali s Bojkom. I mene Bojko zvao na telefon. I htio je da budem s njim. I ja sam Boletu rekao, ja sam rekao ako dođeš za prvog trenera, mislim da možda je vrijeme da odem gore i smatram da od Boleta mogu učiti ovo što si ti rekao. I ja sam mislim da bi bio s njim. I ja sam mislio da će Bojko biti u tom trenutku trener. Šta se tu događalo, ne bi u to ulazio da oni nisu se dogovorili. I kad smo mi sjeli za stol, ja sam rekao imam kvalifikacije, ne želim o tom razgovarati u tom trenutku. Isto koji što nisam kod tebe htio doći. I poslije te prve utakmice opet je bio pritisak, ajmo sjest, ja sam rekao ovako, možemo sjest, ja želim, u tom trenutku sam želio da imam punu podršku. Koji su to ljudi, rekao sam ne zanima me. Znao sam ljude iz nadzornog odbora, znaš ih i ti, rekao sam želim ljude iz nadzornog odbora da imam punu podršku. Ako vi trebate s vlasnikom razgovarati, razgovarajte. Ja samo, ako imam punu podršku od svih, onda vi se dogovorite, a ja ću onda reći koji su moji uvjeti da bi bio trener Cibalija prve ekipe. Prošle su kvalifikacije, sjeli smo za stol i bili su tu članovi nadzornog odbora. Ja sam inzistirao da bude ljudi, da bude šire, dok ja kažem ono kako ja vidim stvari, kako ja želim da vodim prvu ekipu. I tad smo se dogovorili. Za sad je to... Da. Ne moraš biti nogometni znalac da vidi s tribine da imaš slačionicu. Definitivno imaš. Igrači te poštuju, cijene, slušaju. Ja bih čak rekao, toliko ja ne ulazim, čak bih rekao i vole. Da. I... To nije dobro. Jel da? A čekaj, nisi ti prijatelj s njima. Nisi prijatelj, ali nisi ni... Pa ne možemo mi sad oteti se dojmu da sam s nekima igrao i da smo prijatelji. Bili i da ćemo biti poslije ovoga. Ali maksimalno profesionalno se ponašam i ja i oni u tom odnosu igrač-trener, što to tako treba biti. To je početna bila točka u našim razgovorima. Mislim da mogu reći da imam slačionicu pod kontrolom. Sam sebi sam stavio onako, kad to budeš gubio, to je znak da nisi trener i ne trebam biti trener. Dok god to bude mogu kontrolirati, možemo pričati šta radimo, da li je dobro, da li smo igrali loše, ali tako? Da li je neko prihvatio moje zahtjeve ili nije. Znači, tu ćemo se razilaziti, bit će tu svega. Ali ako izgubim slačionicu, mislim da ne mogu biti trener, ja sam lapapa, jel tako? To je uvijek tako bilo u sportu. Kad vidiš da te neko buši ili da te... Ja kao igrač nisam to volio uopće pričati, ta riječ buši, to... Ja nikad nisam bio slačionicu gdje si izbušio trener. Stvarno? Ne. Znaš kako? Ne idu rezultati. Trener počne gubiti konce. Mi gubimo konce, počne ludilo. Ko ide? Trener ide. Da, nećeš 22, da. Ne može zamijeniti. To je normalno. Ja sad ko trener iz ove, nema šanse. Dok god budem trener, neću pomisliti, igrač me bušiš. Kako me buši? Odlično. Prije mjesec dana možda
je bila posljedno, sjećam se da je Begović napisao nakon pobjede u Karlovcu, čini mi se, ali ti ja želim nešto pitati ranije. Čuljak je opet Guardiola, Cibal je opet hit kad smo pobjedili u Karlovcu. A samo 7 dana ranije si rekao, ako sam ja problem, Pa da. idem. Da. Pa dobro, mislim, mene nazove novinar, zove me, sad novinari, stalno moraš se javiti i razgovarati. Nazove, kaže šta je, kakva je situacija u kontekstu da se razgovara. Negdje to curi. Da. Da sam ja možda bio upitan. Ja nisam nikad upitan. U Cibali? Nikad. Mene sad treba neko nazvati i reći, pružimo si ruku. I ja samo išetam s ruksakom i to je to. Znači ja u Cibali nisam došao da bi bio, da tamo moram biti. Neko mi na teretu i Ako sam ja dobio priliku na temelju nekog rada tamo, to mi je drago. I ako sad taj rad neko cijeni iz te perspektive, nisam ja došao tamo, nije mene niko stavio jer sam ja morao biti trener. Da. Znači to ja prvo ne prihvatio. Kogod me zna da nisam taj. Bilo mi je kažem bitno da imam podršku te šire, da li je to uprava, da li je nadzorni odbor. Moj dio je slačionica, ja hoću slačionicu. To je bio moj cilj. A dajte mi podršku na taj način, da imam slobodu u tom dijelu. Ako ja nemam to, a ja nisam trener ni u Ceriću, a ne u Cibali. Tako da mislim da to što si bio spomenuo, kad sam ja to rekao, mi smo odigrali utakmicu kući sa Dubravom. Ne Dubravom, pardon. Od Orijenta? Ne, 0-0 smo odigrali prije Karlovca i pobjegao nam je Rudeš 10-11 bodova. A mi igramo odličnu utakmicu. Sad ja pričam neki dio, ipak je to moj dio slačionica, ali evo, tu smo pa mogu. Ja sam sve ljude svoje zvao i sjedimo, igrači idu, igrači misle da ja 100% idem. Ja govorim, jesmo mi danas odigrali dobru utakmicu? Smo imali 7 zicara. Jesmo. Mi smo izgubili 2 utakmice prije toga. I igramo neriješeno kući kao moramo pobijediti. Ja predstavljam da moramo pobijediti, pa mi moramo uvijek pobijediti. Cibala kući uvijek mora pobijediti. Tako je. I ja kažem njima, jesmo mi danas sve napravili? Da. Jesmo mi ovaj tjedan sve napravili dobro? Jesu dečki dobro trenirali? Da. Ja kažem super, ajmo po piće na tenisku. I oni gledaju u mene. Oni su mislili gotovo, čim sam ih okupio. Ali ću ti biti iskren. Idemo u Karlovac. I Karlovac je utakmica gdje ja hoću vidjeti da smo mi ponovo. Da smo mi na putu onaj koji ja tražim. I mi utakmice gdje smo tu, a ide na našu, jer su igrači to tako prihvatili. I tu ja znam da je slačionica moja. To je to. I to su stvari. I ja kažem, taj Karlovac je bio okidač toga, ali mi prije utakmice sa Dubravom smo izgubili na Jarunu, gdje ja nisam osjetio da nije bilo dobro. I tu je naša prekretnica. Mi smo nakon toga puno razgovarali, držali sastanke, to je sad naš dio o kojem ne bih. Tako je. I tu su stvari riješene. I od tada nama ide gore. Hajduk je okidač na kraju pravi, da su vidjeli koliko mogu, ali poslije Jaruna i poraza, gdje smo mi bili, za moj pojam to nije bilo da obučeš dres Cibali, da tako igraš. I to su oni prihvatili. Ja sam bio najodgovorniji, ja sam rekao ja ću snositi odgovornost ako se ovo nastavi. Ja snosim odgovornost. Ovako igrači Cibalija neće igrati. A mi kući za 7 dana igramo 0-0. Oni kontaju gotovo je. I ideš prvom Karlovcu. Idemo prvom Karlovcu. Mi okrećemo sve. I to je sad ovaj dio. 2 mjeseca gdje mi imamo stvarno dobre rezultate. Šteta što je završilo. Baš šteta. Momci su ti strašni. Kad poslije tekme dođu pod istok ili sad pod zapad. Znači mi bi, pjevamo se, mi bi išli kući, ne oni. Oni su još da. Jesu. Mislimo da moj cilj ili ljudi oko mene, mojih prvih pomoćnika je, i to je moja priča bila. I to je moja priča 5 godina. Da smo mi stagnirali. Jesmo u drugoj ligi, ali mi smo stalno bez nekih tih zvučnih možda i imena. I mi smo jednostavno iz sezone u sezonu tu smo. 7. 8. 4. Da, nebitno, nebitan rezultat. Ne bi ja sad tu, pa neki drugi trener imao bolje. Dobro, da. Ne znam ja ni kako ćemo mi završiti, ali tako, pa neko će pričati o meni. Sve se to okrene, ne daj Bože, za 3 kola. Tako mislim da smo mi, ja sam htio i tražio, inzistirao, Cibali su uvijek dolazili imena, igrač. Naravno da moraš imati kvalitetu, pa ne možeš doći zato što se zoveš tako i tako, sada ne možeš hodat. I vrlo dobro sam znao kog dovodim. I siguran sam bio odmah u startu da ću pogoditi 80%. To je moje, ali 20% mogu fulat. I fulat ću, ali sam znao šta dovodim. Karakterno i u kakvom su stanju. I sad tu dolazi ono pitanje i puno kritika sam
realno istrpio. I dolazilo je do mene. Pokušao sam se distancirati, sad je to taj dio koji sam ja naučio, da sebe mogu kontrolirati, da ne čitam sve. Aha, i da na sve se ne Da, vrtaš i koji igrač sam već to morao, pred kraj karijere makneš od sebe, zašto uživaš u svom životu, ovo ti je posao, radiš ga, koji voliš. Sad sam to uspio napraviti ovdje, ali nije bilo mi lako. U Vinkovcima sam, na ulici sam. Znaš kako ide? Doveo je prijatelje. Ne ide rezultat. Znači sve to ima svoje. A nisam doveo prijatelja, ja sam prije svega doveo dobre igrače. Doveo sam dobre ljude. Tvoja glava je na čemu je pričamo? Pa naravno. Ja znam na koji način, ne da znam, nego na koji način je moj princip kako treba izgledati slačionica Cibalije. Uzet ću ga za primjer. Gabriel Boban. 36 godina. A vidi, pričamo o čovjeku koji 10-15 godina živi profesionalno. Šta ljudi, to nema pojma. Profesionalno. Zdravo se hrani. Tako živi, radi. Čovjek je igrao, išao je dan pred utakmicu, ode u Zagreb, da stišće mišić, da igra. Ne kažem da je to ispravno, ali dao je signal koliko mu je stalo. Nisu slučajno ove njegove partije. Od prvog dana cijele pripreme odradio maksimalno. I to su sad stvari, a mi pričamo 36 godina. Pa Luka Modrić ima, ne trebamo uspoređivati, ali Luka Modrić na vrhunskom nivou i ima 40 godina. Drži do sebe, pazi na svoje tijelo 15 godina. Ja mogu reći da ovaj drži, pazi, 15 godina na svoje tijelo. Da. I tijelo mu je u fantastičnom stanju. Je li to onaj Gabriel Boban što je 120 minuta šparto protiv Hajduka? Evo primjer, kako to može raditi igrač koji je star, koji ne znam, kažem, hoću reći sad, evo uzeo sam njega za primjer, iz razloga najstariji je. I puno kritika je i on istrpio. I znam, prvi 5-6 kola. Sigurno, ali su opravdane. Pa vjerojatno jesu i nije izgledao dobro. Čovjek je igrao ozlijeđan. Načet je igrao. Ali smo svjesni bili, morali smo nešto napraviti. Mi smo izašli iz teških priprema. Nova ekipa. Totalno smo promijenili način rada. Koji malo kuži nogome, znaš kad se to su sad dijelovi tako kojima ne treba to ko razumije, treba vrijeme, neki vrhunski klube promijene 2-3 prelazna roka, izmeni 15-20 igrača, dobije ekipu. Arteta govori da je proces u Arsenalu već 6. godinu. Tako je, ali on dovodi najbolje i odmah. Ali mi smo napravili novu ekipu. I naš plan je bio 4-5 kola da ćemo imati problema. Ošlo je to malo dalje. Mi smo mislili da će se prije neki probuditi. I okej, nije se desilo, ali na kraju, kad je bilo najpotrebnije, bili smo najbolji. I samo nadam se da ćemo nakon priprema još to podići sada i da će to još ići naprijed. Zaslužuje li ova Cibalija, evo ti malo škakljivo pitanje, zaslužuje li ova Cibalija više publike na stadionu? Pa vidi. Od ovih 300, 400, uvrglave 500? Sigurno. Ne ova Cibalija, ja mislim svaka Cibalija. Uvijek, svake godine da zaslužuje više. Ovo je stalno isti, 400-500 ljudi. To znaš i ti i ja i svi koji dolaze na stadion, to su isti ljudi. Da, zaslužuje da se to podigne na malo veći level. Je se ovako sva titula? U 17 utakmica smo primili 12 golova. Ako maknemo tu 2 utakmice protiv Hrvatska, koji nam očito ne leže, tu smo primili 5 gola. Dakle, a pribrojimo 2 utakmice protiv prvoligaša Vukovara i Hajduka. Mi smo u 17 utakmica primili 7 golova. 7. Jesi tako osvoja prvenstvo? I odmah da nadovežem, je li ti draža pobjeda 0-1 ili 4-5? Pa, kako sam ja razmišljao o nogometu, dok sam igrao 5-4. Tako je. 4-5, 0-1. Trener najsretniji, znači nije bilo cirkusa, nije bilo glavinjanja. Jer mi kad sad razgovaramo, znači mi pričamo da ne primiš gol. 4 utakmice i to je to. To donosi rezultat. Ali kažem, više od tog rezultata, naravno da rezultat je u seniorskom nogometu najbitniji i sve na rezultatu, ali tako. Cijela ova priča mora biti na rezultatu. Sama igra, želiš ko trener, želiš to pospješiti. Da neko vidi nešto, a kažem, to je opet zasluga uvijek tog igrača. Igrač je taj koji to pruža. Tako da mi smo svi tu neke pomoćno sredstvo, ja to tako gledam. Ja sebe gledam kao pomoćno sredstvo njima, upravu nama, jel tako, da tu se osigura neka primanja, navijači da to tiskaju. Znači mi napravimo svi, a ko je na kraju taj? Ko je uvijek najzaslužniji? Igra, da. 100% igrač. I uvijek mora biti tako. Šta se radio koji igrač? Evo završamo polako. Šta se radio koji igrač? Čekaj da završim. Ajde u stvari nastaviš. Šta se radio koji igrač? A sad braniš svojim momcima. Šta sam radio kao igrač? Šta ti se recimo digne kosa na glavi? Pa nemam kosa. Da.
ne znam, koji igrač, pa ne znam, znalo se desiti da neko gurne ti, znaš kako je to, gurne gajbu piva, ne znam, u slačionicu, sad to ne dozvoljavam. Ne dozvoljavam. Znalo se, i bilo je klubova i znalo se i zapaliti, to ono, stariji igrači su znali zapaliti, ono, to je nedopustivo. Znači ja to ne dozvoljavam. Znači to su mi onako stvari, ja mislim da je to normalno u današnje vrijeme i ta neka disciplina i pravila ponašanja, hoću da to bude. Tu sam onak, kući sam, malo sam perfekcionista, imam taj poremećaj vjerojatno i kod kuće i žena mi to zna i djeca idem za njima i skupljam. Imam goste pa ja već to krećem raditi, to nije normalno, ja to znam. I nije mi lako ni kući, a vidim da nije lako ni mom stožaru. Kad me mora prati, da, ali evo još uvijek svi prihvaćaju i šute. Hoću da bude sve, nek izdrže što duže. da to bude po PS-u. Čija bi te ozljeda, ne daj Bože, nismo praznovjerni, čija bi te ozljeda do kraja karijere, do kraja Bože prvenstva najviše rastužila ili razljutila od svojih igrača? Znači, na kog da ne računaš do kraja karijere? Pa vidi, sad iskreno, kad tako kažeš do kraja karijere, do kraja sezone, pričamo neko da je to ozbiljna ozljeda. Znači, bilo koji moj igrač da to doživi, ja to ne prihvaćam. Ali, ajmo ovako, da dobije kaznu do kraja sezone. Figurat, znači, znam, razumijem. Igrač s kojim moraš do kraja sezone. Ti sad mene tu... Meni je isto... Imam ja još gori pitanje. Dobro, ja isto razmišljam o vrataru svom. Dobro. Kao napadaču. Nisam ja sad rekao da je to Galić, pričam o vrataru ili o napadaču. Jednostavno je to mora biti tako. Meni je ista karika, ovaj koji brani i taj napadač, kreće mi obranu od njega. Tako da u tom dijelu ti sad mene tražiš nešto što ja... Svaki igrač mi je bitan. Iznimno bitan. Evo, dobro, idemo dalje. Bez kojeg igrača bi ti je nezamislio da završiš sezonu? Jel ti bolje tako pitanje? Isto. Ne puš, sad sam ugrizan. A sad ćemo i napraviti. Isto pitanje. Pa isto je pitanje. Evo ovako ću reći. Jako bitno mi je bilo da imamo okosnicu. Moji prvi razgovori u ovoj ekipi su se bazirala na 3 igrača. Renato Kelić, Petar Mišić, ako pričam hijerarhijski, Petar Ubić. Vinkovčani. I vrlo jasno zna se u slačionici da oni su ti koji diktiraju pravila. Jer znaju mene i znaju šta oni moraju tu biti. Kako Cibalen slačionica diše i to okruženje. I ako postojiš mi tako pitanje, onda krećemo od toga koji je najbitniji. Renato Kelić. Odlično. Više u ponos se isplatila u ovom slučaju. Da. Rena je doktor. Sad. A ovo je jako slično, ali sad ajde. U stvari ne možeš preskočiti. Smijem li te pitati da odabereš 3 najdraže igrača u slačionici? Znači, nećeš ti nikog uvrijediti. Da. Evo, ja ću ti reći sva 3. Evo, Boban, Kelić i Žabec trenutno su mi, iako obožavam i Bosaka i Kuzminskog i sada ne idem dalje i što si ti rekao i Miška mogu. A meni vidi, ja sam, kažem ti, s nekima je tu su mi kužiš i bili u životu i ostaće mi u životu. A isto tako i ovi koji su sad, jednostavno to su stvari na koje ja sad gledam totalno drugačije. Totalno drugačije. Znači, meni je Žabec, ja bi ga grlio, vodio bi ga kuće, jel tako? Pa normalno je. A isto mi je to Andrija Bubnjar, isto mi je to i Mišić i Rubić. Znači, nema tu, sad sam uzeo njih. Ti sad spomeneš Bosaka. Znači, Bosak je za mene, kad te pogleda, kad ti nabaci kuća, odgoj, znači ti roditelji mogu biti, sad pričamo, zašto uzeo njega, jer je jako mlad. Znači, da roditelji budu ponosni, kakav je on momak. Hvala majci, hvala ocu, da. To je, to je za mene i drugi neki tamo klinac. Ja hoću to, ali sad uzeo sam njega, igra već dugo, 3. sezonu, gledam ga sad s tom grupom ljudi. On kad te pozdravlja, on te gleda u oči. Da. On ima etiku sportaša naučeno iz kuće. I to je naše blago, on je naš. Da. I to je meni jako, jako vrijedno i sad kažem ti, isto, stvarno svaki taj igrač. Zanimljivo iz Vrtnog naselja, recimo. Ba evo, ja ni ne znam. Jedini pristojni. Viš da ja nisam ko Matković, ne znam, iz Vrtnog. Da. Stari Goran i gospođa Sanja, pozdravljamo ih puno i čestitamo na... Dođite odgajati moju djecu, ako ikako, pa da vidite šta je odgoj.
Ovo za klinice neću pitati jer imam imamo pitanja Brdo i Super su. Evo da završim s ovim. Da. Isto ćeš nekog mlađeg zvat na pripreme, to ću te pitat. Vidi, raspored na proljeće nam je ko u engleskom championshipu. Idemo orijentu na Valentinova, je li tako? Da. Vidi ga, već se zaokružili se. Ako vas žene puste. Znam kog neće. Dolazi nam Jarun. To idu svi. Dugopolje po cijenu razvoda, kužiš. Pa Dubrava, imamo Dubravu, Kući Karlovac i Dugopolje vani. Znači 5 kola. Karambola. Da. Pa ne gledam to tako. Dobro. Ne bojimo se ni ovako. Ma ne, uopće. Crnog vraga. A nismo se bojali ni kad smo krenuli, uopće ne želim... Oprosti, s prvoligašima smo igrali s Vukorom i Hajdukom. Koliko sam izdržao? Koliko sam rekao? Da, 3,5 sata smo igrali, nismo gola dobili. Ma ne, uopće na taj način ne bi pristupao sad proljeću. Mi jednostavno, koji sada? Mi smo samo išli utakmicu po utakmicu. Imali smo mi plan i ciklus i to tako treba. Imamo 4 utakmice, složimo se i sad idemo razgovarati na taj način. Ovdje moramo uzeti minimum 8 bodova. I to tako ide. I to je okej. To je neki kratkoročni plan. Ovo sad 5-6 kola, ne, jednostavno mislim da iz utakmice u utakmicu mi ćemo svaku utakmicu koji sada ići na pobjedu. Ali ja volim kad vidim da to puca, da to sjeva. Evo, ja mislim da ćemo nastaviti u tom ritmu. Nadam se. Zadnje pitanje, ne daj Bože da je. Jel bi više volio da vam zadnje kolo za prvaka treba pobjeda protiv Bijelog Brda ili X protiv Rudeša? Kući, recimo igraš. Kući. Znači ideš na pobjedu protiv Bijelog Brda koji je dobra ekipa. Da. Pobijedili smo ih s igrače manje, ali dobra ekipa. Ili X Rudešom, znači ti već kalkuliraš u glavi, ali se to ide pod... Da. Taj X vjerojatno ostavlja prostor za tu kalkulaciju, ovdje nemaš. Ali kažem, i taj X opet, veća je mogućnost, ideš na pobjedu, bude X, ušao si, sad pričamo hipotetski, jel tako? Ali smatram da je uvijek, vidi, ne znam. Doživio sam da sam postavio dobro pitanje, jeste zadnje, ali je sve dobro. Iduće godine ovo doba, kaže jedan grafit na stadionu, gdje je Tomislav Čuljak i Ciba u prosincu 2026. Pa evo, ja se nadam da će Cibale biti u prvoj ligi. To je sigurno. Hvala ti, brate. Se nadam. Nastavljamo sa... Hvala vam što ste pratili. Idu pitanja gledatelja i vjerujte mi, odlična su. Bolja od ovih 100 puta. Vidimo.